nkomo ma also be dia dance ko we say wo ho ana wo akatu little kwaku try abusuafo bia ka kire abusuafo bia woto down ho no obem like obem what say I say obi a watch him star obi sa e ma wase ho no epuba ma enti nwuramu yie wo mesua bio okay unti enu bi na wodi ya na e ma ne hunu say bi a wo free baby na abasese ya no okay and I mean say ebia meko baby a me nko night ebia meko daytime nti ebia wo bepon adwuma bana me wo fie a medware a me wo fie na bariki so ni di nkomo so ne wo ye me fe papa po bari pejo mu kakra bi ma me hwade ne ho eye me fe papa very nice girl enti no wonder say oh you very nice girl very nice girl so Barry, sorry, kakra me. What first came? Ne who affair? Aha. So the form also. Not just BB be the skin there fair. Also sorry, trying to so no. Who said you was sit here? Ain't you know? When you change your style, me part your chance and you change your style. Say, oh, you're very nice. Or say educated. Why a nice girl, but I am the sa woka say no your past life. Yeah. Na say dear. Yeah. Near me binti. Wunya bi ana wo da so. Da bi me pacho trust. Da bi me se kra no. Me impie kra no. Okay. One time bi na me wo word na me ye adwuma na me share scribe me ye adwuma me wo ha na. Me wo ha na bra bi. Abebo me na nurse so na ye fosa no Oh me re hoye adan no kasa because ya ablabo bi a me de start ye enti sa ablabo ni momo a picture me body no yes what you say body no ablabo na picture body no a picture me pa so sorry me ya hwese wo begbe hu sa ablabo no picture wo body but kiso said me wo wia no wa kire mase e di enti ya say ablabo no a picture wo body no a picture ne say what ka ye wadwuma ne ma me pa cho wo hwe bariki so ahunu sa ablabo bi da bi je ho ma me don't stress yourself wo hwe bariki so ahunu sa ablabo bi a picture ne life ana me de me hu no me hu say oye oba awojo to me edana wo ba ye no eneyi a wo ba ye no me hu say ojo aha but me hu say ablabo bi a picture obody no but bia na enipa no na tama wusi so no na onimo wo yeah aha enti bariki so nie wo hwe no a abrabo bi a picture ne body na me hu no as so innocent as ladies ne bia me hu no wonom ti sana na me hu no bari trasema me enti sama no ka sa asam no kire wo no yeah onimo past life wana yeah onime past life onim say o Barkisu de o kana obedi watem na ne edin ohun na ne edin o ko baby a manfo hye ne kanketenkete a wo ho o pre ase ha na me live sa life no what I say nti me wie na wade a wo se me yesen ka me wura na sin training ka kre ne ka sin ne kwanse me ye ne sunyane okay ka wo behu an se me ye nurse because omunim wo se yeah enya one ye wo me de bai me nya te me hu na me hu ni say that's all like mademi hunti no me live life bi a meden me pe na ye nkola no ye sisu a ya na obi ka bi wonchen a ye ntio agise atoa nkasa na wa hu say ye okay agise atoa nkasa na wankasa wotena se hu say ye nti me to e mako me ntwa ma wontumefo the bia meka just what si so pain yeah we rebu me pain na sugar that is no ebi ni wo fefra mu koyigu ye. Oh no. Obi anyasa. Wunya ensunsanso like Bonnie B side effect. Wunya ensunsanso Bonnie B. Yeah, one oba say onye like only bema ba ko ntena. Eya juada ane June bosome ne da. Etoso ensia ya da twedi ampo nyankrompo anse na dawroma wade yase akwa akotwa weekend no e de abedra sumdwe mu a na che se
enye ya ho ofa enye nyansa enye nimdie na emom no eye adom bi na aso yeso enu nti ena wiai baabi awo bia no de meka ne se emfa de wo enhoahoa wo ho nia wo nyine kine ne hwese obebra ho ase nia wo nyine kine hwese wo mu nipa bomfia na no fia da na meka mesi treat obia equally so what you say esa se obia ho hia nipa bia ho hia de manipa mesin ni no mesra wada entiatia no because when si wo dan no a blog unhu to ukra blog ukra wuntumi pagya mpo na campus o de asiso ate mortar no na wo de unhu ni ye si wa hunu sanso na shoe shine no de opam ne ma me pa cha nkasa sa enkyere no esanse sanyo ono anka pa bo ate ye ka ji so tugu na akoto foforo na ne wokoto ye no kra hwan na ye enu nti enye nsemu ewo mu ehunu sa so masini nti me treating good we de onyo bia da bi treat obia equally sanse dakuru bi ubehia onipa krono nyame ensha papa ha Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumade no eno enawia Maa Akos me ne mabedwafo yatna se a yede ebrawo enu nti se eye Facebook live no bomodia ne follow yen Facebook live no bomodia ne follow yen at Akoma 87.9 FM Akoma 879 FM Akoma 879 FM na just what follow yen wo Facebook page or like na fe what drop it or comment no wo ho de amaye YouTube Akoma 879 FM me patcho mo hwe YouTube no mo subscribe page no maye me adoma ne so ebre no eso you will get notified na wonso wa wo so de ama ofofro no ofofro wo so de ama ofofro se wo hwe ni TV a onua TV Kings TV sanso ena Star TV so dem Adipe Information Center Kwatri affect ya dem Otaibo Radio Modern Ghana USA ene when we be say ho ha Big Love Radio eno was Spain bomodiana eko ehonso na bibibia entumi enye kama sanso ena OPD Radio GH eno UK Free FM 97.5 one so Tachiman make us say Free FM so almost so abiemu Tachiman ya ubi ati 97.5 FM Shannon so sa first story in a Piwak Natural Health and of a Grofine Blood Tonic onum and aswa asenia ya debramo yanko na enano yene yara baby ekwodi enkomo a free year Quite my Josephine. Wa. Okay. Say Obekai a free year. Say yen ya be man your friend no Imano or Owusu Samuel Owusu Kwatin. Sami well. Good. Your friend Sami no na or say or one crying. Pumpuri man tenumu na or yen and yeman kakra. Into a say your boss and nedua da or beba. Aye, what you say yo. Watch else or balls. A man no money balls. A yan will move Johnny. Na wo mu de omu tete enu nti bema wo besim pempempe no aba no wo behye bo no obedi so no wo tumu say there is God wo we there is case yo yankwan na yemajo Josephine emo na asem ode ban no tofa jo memo ha yeah no ma na pom ti se awia yi ampa so nyankopan do wo jide bibi abako e pa so akra no ya na wo bo football kakra wo ya furu num ampa so ya da nyame ase awia yi me ne mabedwafo ampa so awia yi de boko em 31st no last month Tuesday na me ba enti me na call school 2015 na me call school enti me ofie na bra bi bae say o call ma me ho me nkoja no Brana me boni so afija na den so jan na so corridor bi anim ne friend ID ana me koja no e na so ye na me so me ko yi miti no se ne yenko ukoja ma o ma me ho me bra bi yitire ye kwa me ma na yu na me si yo nti ye ko ma me ho ye ba no de me ko ne bla no ho ana me ko yi miti nti ye ba ye ti ne Wednesday no ba no se me bla ne se wo pe na me se wo pe no se na no se on za me ka cha se me ma me ni ha nti se obeboa me de no so oh obeboa na okwa asori enti no nyame so mo ni mo nti obeboa na mesiyo ti ma meti ase ena oti wode me kochia wo maame me so wode kochia me maame edidi ma ye nyina ye wo ho a ti 2017 ana nyinsen baaye nyinsen ni mo no ni ye be am na wo ye no na dan fo no to nyom asori dem ne hu ye ana ofrem na me ko no ka hyem no se ne mebo be ka mama ne ama ana mesiyo
nti o ka kire no no na nwumre na sister na sa frem no se me friend no say onwo da nti we ma omre nti obema osika ama da ko to ebre yegu anam se sa no se o disika no ma fabla ni yini anam se mpacho yo mate ti me ko ya o de oso nso yo atam skande ma me na she envelope white mu ana o de ma me de ko my sister no se me bi em kra nyesika bia na she me 10 cedi anam se the 10 cedi de to edu no se 10 cedi penny she nam se ni yini ana yedi ya enti ya wo ha me de se nyinsa na she wo enti me yes me ko hospital no me wo that time me nyam na me nware wo ba bia yete no me ko ma me ho no makodware na me ko school me ko ma no makodware na me ko school enti ya wo ha ye nyina egugu e ho no mo edidia na oye no wose Akoma ya asma me pese me ko hospital enti oye na ma me gina ba bia o mote ne kwan na papa nso gina kokko ase asma papa no be ka ne se me yele de wonyama onko hospital if we say mo nwura ye be kam papa no samia wo ha ni papa me pa chawan say ono ne yiro nyama ne mani nyina wo no bia ne ho ko hospital da na mo nwura mo nyama mo nko hospital so mo mo a mo nwura mo no mo nyama mo nko hospital enso mo wo nti ma o maame no ene ne kon so saada na ana papa no edipio ko ya ti me start hospital me start ni dwaben first time I me come ne maame ne ko ye me yensi book na she bag na da so nem me come ne maame ne ko ye nti ya ko ne be ka kire wo me ko an woti nti e be do be 5 months 5 months kan yin say na say ana de me ko to hospital eno ya frɛ no ka kire wo say momfa ne ne mamra ma say ko ba de nka me so wonyema na the hospital list mana aka ne kunu na eto me de brain no emu bia ni ho no ma otoye hospital list na wo no ho besi semile wanto omuka so nkofa ne ma ne mra no one o maame e ko me maame dem me nua ba ko ne di o machi no no omukoye ana okoyi niama nti ode baaye no ana oho no se niama no we no sie ni ene ma maame toto ene odi asie nti ade omunya fa ya ye baafu mu ene ma e wo baafu nim ene ko shi te shemu sis aya rap hu no munya fa baaye to ode ba na hospital me ka che o mo se nti senka maame anto niama ndika mo de mo anya niama ni bi amfa ama me ma me friend no wa ama o friend wa ama nti o ho a nti me sabe ya rebiem me be ya rebiem na o mo friend say o yire no ohia moja asam no die ayi wo mu no main issue wo mu no because be ma no wa ha ne sister no so adaka bibi fa no ono so ha enu nti maye de hia se wo de no wo bo ne tofo ma se wo dada nti me sabe ya rebiem na o mo friend say o matwi moja mame that was Thursday ana ma me friend no say me kwa asori nti me pon a me ba batwa ma say na me te he kasa yi ana be ma ba batwi moja na ma me dia menim me ma me ye no de opo obi di nanim wo dwabe hospital ana o mo ko free moja no ana o kwaje busia betua ye me ma me from ma me o ka chen say obusa ne say hospital blood no ne receipt we ana ma me so ma me receipt no say ne on hospital doctors for na ya akwan e pese mu bu me ba ne ntina moja no ma fa receipt ama no nti ma efiri mu ho no ma me oyeyi me free hospital na me baaye no 5 months time me baaye me baaye di 3 days ana wo baaye ma jo wa den soja wo tie me on me dance ni o ban bayre mienu ene 10 cedis ana na crowd ana de blame ma me no ana ma me ne je ana o se nya hwe ya o ho no ma yetifie na bra bi social o ye adwuma o social welfare ye ne ne go fie Mr. Eric ano ye no se nti wo betena fie dada be ma infa ska bi ama na mse de no se me amedi manim e de mako social welfare na ho de ye de ne ko ba betua ana mse yo to ono ne di ye ni ma ne de ne ko ene frɛ na wo baaye na ye to no mo ka asem no ma me ne ses wonim na ogigin san ne tum na so mo bo ne ka bia wa hana se edu time se o ba betua o nya bibi ko o de mbe fie be che no ka tem se ne ba ne ye adwuma ti so no atwa ne bo na so he ne wonya bi ntua o ba ne ho a wonya bi ma no na so cha for musa so betua se wo se osese onim na oginyin san me ba atum ana se sika so onim na oginyin san ne tum tie me ansa osese onim na oginyin san ne tum 1 ana se wonim na ogi enhyehyeye a wo mo ye wo ho no tum a eyemienu ma mi hunu me pa cha osese onim na oginyin san ne enhyehyeye ne tum a na so ba no ho se oniska oba no ho a o mani bi emfa so metua na che se o ma me wo doubt se ginsen no na enye ne basa media na me pa cha wane Akoma FM tuaso enti oye no musa no se na wo twi bi obenya se na dia ma me ono o mo no se menya 35 cedis na dia ma no ma wo tua ya fa bedu ba bi no wo ko no ma
obekwa koton se ya friend na wo so de ba enso mai mitimi trama ne bottle of so sorry ko fie no mfa mai it was be 2 times na ma se won fa ma de a ene yesan na betina fie na me amehwe wa mo wa wo wi a ne akoho ma ye ho no ma na me wo ye me be wo nyinsa ne ka me no e kan na te koye ana sa be kam te kam na ntimi fa me nko hospital ana me ko wo fie me ko wo fie na ma musa me se na ma frɛ ma ase na me so e bobo so ba na e me ne de me frɛ be ma no se on from so for na mo mpa ya ma menti no o frɛ no na o si you ate enti oye na ma me se ma frɛ wa ase na me o de me ba se dia na dia nti na de be ma ne bai ma de nti me de be ma ne bai ne se from say akra no me wo akra na me de ne ko na ase asori 4 months wan fa akola na tadi bi amase fa ncha akra ne fa no ko na ase asori onya adagye so e ma o ma me ne o ma me nua ne o mu nua kuma e be to akra ne din e fli won so bibi a mabiem akra ne nya 1.5 year ana me ne wo ko wo fon so na yes mas ana ka chem se me magiska ma se Silo David otonyom oti escore etie mi a ono na kan ya na wo ma me 100 cedis that am na akra nya 1.5 se akra no wasan ma akra no 4 years 4 years da ben de twa to akra no asame discover akra no se onhwe no ma onhwe no nti na de ne bai nti de twa to akra no a wodi sika emma se fam akra ne da ma that was Thursday no Thursday last week Thursday na ma no kra na nko won fam metena fie hodi na tema na ne nua ID na ode be ma ne ma me na akobo na mane ana metena ho na me ka se wo so won hwe ne dia ene mebo ne dia na mdo ma me adase me wia na me sade na ko ma akoso uko bon dia do ma me adase ai ma de nta me ada wo ayi tamo a also peno no ma me gina bonkuma na ni ma no ma me nyina ho be de nta me so me do ma me dase ye ko social welfare no o ma me ne ka se o ma ne ba ne nyinyin se no ntum no enu ntina ne ba no so nhwe me ba no obi bodua no do ma me dase be yo de ma me pa cho de bi ntia de na ko bodua do bi ma me ko dase ma se me ye no me ka sa no minim se menyim minti menye but ma me ka ye no metimi fie na me ka be ni nua ne timi sa akobo na mane obebo okobo na no okobo na mane ye ka se na me se na ma metena fie ha ka asem se me pesika ma akola ne dia obi ankobo na mane hwese me kasam de be ko Maa Akos abo ni dua de so bi akobo na mane na ma me se nyon ne koka na me so pa akobusa okobusa ni nua no so gitu mu se ono ane koka ye nti ya wada no edua no wo boy ya na ma me pa so me modia wo boy ana ebia wo boy no kokwam ye frɛ bi ma me pa cho me modia wo boy ya na wa mo me pa cho me modia me pa cho an ye be hwehwɛ mu o me pa cho an okay nti South Thursday no sika se no de ban ma o de 200 cedis ne ba e no me frɛ no medical friend dada o frɛ na on fa okay ada obe pekins no de am obi so on kan cho se oni ho same Papa. me mo ha Me Joseph. boko de Me ho den pa sade Radio abasa kura me. na me abasa kura wo Pa. da ben na start kura wo Fitimi na yemu nyina because o say oye moja to down na yemu no nimu. Te radio abasa kura me free tete. Tete. Eno obi ba kon SS na nyame abasa ka che o se koso ni mu. Bra. Odeo. Nyame abasa kura me ti ase. Pa. Eno obi ntina mbisa asa da be e bia wonyim no wie ya kire na nyame abasa no be kura wo. Okay. Ende e obi atumi ya mfom so. Ye nyina ya ye bi atwam. O ti ase. Aha. Na nyame abasa no kura o ta ma o da na yemu dia. Eno na samia no de. Ada sabra nyame yi ne na abasa no. Okay. Amenchia watiefo nyina. O ma je wo so kura na anu na ye no kasa afọ so. Befese wadawro ma yese oni asem ni mu chiame. Ti me dey see usise busa ne say. David tobo. Ye be bisa no. Okay. But ye din kan no, wo di kan ma ye nchiremu kakra. Okay. Okay, ni dey okay ni nyina nya no kre. Bis catch na me misa no ye wi ano atwa wo de na so. Befese obusa ne say. O kasa no. Wo say mi nua bi na di ma ni me ye line ne ma me. Eboa. Fine. Enya no kre. Busa se bla me hu na me ne te se oba na oba be ma no. Na what he. Akoma FM. Oya, what's your question? Mama patcho that time na me ne ma me nete. Echiri me ba ba nyima sa na me ko han dan kra wo school. E ma school na me ha dan na wo tu bike be da ho. Obi na eye between na. Mama patcho. Na say na mo yom ade dada. Ma obi na eye between na man nka nyesa nka menim ne da. Ni nua na afma nko anko yi nti na ka menim ne da. Okay, ono na ka ne de nti won so maye from ashase. Kwan ye fa so a won so ne netina ye. Na me nshao. Yenko. Question na buza wa enyima no ba ni be chirem. Aha. Onyi nti. Me obi ana me yitire.
ana ye obi adwuma ti enam mimi nua na obo ni din ne nua kuma so na one ne baaye ebeyi that day na na me ne kasaye na ote ase enye obi ana ye bitu na maame said metu obi ko ye bitu na maame de sa mama adawroma adenti na obi ko ye bitu na maame ti mi ana me ne kasa na ote ase obeyi ni ti no pachan ene sesa da no anyi ni ska oh meji because one thing is say e obi adwuma because my news ka kura na me no better mama uska na my news ka dia na me fama ho ade ase and that's so what I say ti me no tena ye no me de okochia me maame asha se na me maame so ompene so but be ma wa ni twia akonya oba de man tie me maame ti me no tena ase o maame ni ha na ya na o ba bi tu maame aba tu pese wo ne me ko na me kochia no me so aja me di ni die ma so oba me no ti na me no call maame wo fiti that time me hu ni nyina no woni me net dem me no woni me net me dem o tena me so ye tena almost 2 years ni nyina na okọ SS okọ club ya a friend technical school wo askore me na ade na me nya ne se me ma me twia school fees because na educational officer bi na ehwe me na wo ko school a me yiska de ma o ko bi a 10 cedis ada me niska no 8 cedis na me de amount ama me kura mic etonyum won so asema me kan me twantro da bi alada me am share wa over 2 years na 2 years ni ma na aka kire me say onyem na me ma me so ekọ ode no makodwa ewo tema me no kasa esi akura no okoye nra kwese da bi okọ eti on me wona na o ma me e de betu ma ni mu say onyem sesa be no ma me ehu say ne ba no ne wo yes because me ko fie am o ma me hu me adaroma before to better na ho no ba okay yankwe me ko fie anu na nchama me no ntena se no nte afija so no eti me hu na anam sha ase ne tena no te me dem mi ntwantro okay aha me ne tena mu nsem bebre mama me ka se me ka ade be kyenye wa ha no ye dan ma me kakra no because suban e kura ne se oba no onkura ma suban ma me hu na se ni bufu a timi di matem nya me okura na me ho odin a ko mama obabu mi nyina me na me ka me kire wo kuku ekura no mama se ababa we se ibi man ka kura na obetime ni suban di sisi a ha se no me na me ka me kire wo suban ekura no nye suban kotoa action mama ena nchen wonye mo no tema me no ti no emu na utui ka kire me se o ma amia moska denta na wo form 2 a obekọ form 3 ka kire se o ma amia moska se tu kwat na ba bi na ebe school no na ba bi akwot na de o ma mi hu da tu kwa me de me Nokia phone e ma it me de ma me de to phone recording o ye quiet me record but onu no onim ba bi akwot na e ma hu da wo no na madam fo bi na on so kokro ba ka kire se o yire ase na ote o ampa no kure mi tu ana ma okoi me ma me nwia ote o ko jame ya koye na no kure me ko bia na opamo me because o se nyam na me ti me boton ska de man se on fan kwa da betina senso because o ka kire me se o tu akọ handa na ama me na ama oska o pese obehu me biem ti fro no me ne ntamu te be 2 months sabra no onyem me ne ntam te be 2 months eti me ko no bia na wapamo me me ko no bia na wapamo me ka kire se me so la me ye obi adwuma na de wanya no o ye ono na adwuma me nwia wa ha me ntwa ntro da okay na ja me dem betra me fie me ho na adi dwa ato akosi mind be friend elder we do see ni so say opama chew na de odi me bia me mfa nchew na ja me so na me pewasem na ja me jew na me no tena ni be 1 month na ka chen so onyem tu ka so onyem no ana me se mate na o ma me ba ye na o me de betu manim o ma me ne o ma ba ku bi me nim ni din ana o mo ba ye to mo ba ye na ma me so e de no makodwa na me ma me ba kwa ye ne ti efie o ye Nigeria ne nti efe ne Nigeria woman ana obetina mu na ye ginyin sen no mama ye ginyin sen dan time no na abayo yi tema me yitire no oba na obeto so oba te shop ha se o ye menua se o beyi se o firi he na wone no akutua obeba kutua na gani so so na wone na ako that's it ente drume bi ma adwuma wura no egi na adwuma firi mi nsem
ti den time na ya menya dwuma ti na no mama odin kakra ma me mama me meti ya me no ka say up to now menya banya dwuma adaroma kakra modern bo ana awrade adom because of abrabom eti nyinse no me ji nyinse no so ka se otie se ka se ma nyinse na me ma me ka se ya mama nukure bia nim o de o ka ko anim maybe sa ma me de no because wan ka se mo de kwato na anim no so onye o se social welfare eti ya ji nyinse me ji nyinse no first time things obanyu bi 3 months ana wo kwose wo kotwa scan tu ka chem so wo kotwa scan ana me ka che o se oba de ba bia be kwa kwaji food ano ho na awo kan wa ye do be ko eti hospital bi so ben ye fro no mo ti amadia eti ma me kwaji food ho no se de be ya ho awo kan wa ho ma che kura na ma nya ka kura na metimi afem na mfo na de me de ko ama yes o ka kire me pain say o ma me ka kire me say on pe fijase doctor on pe askole doctor o pe dwaben na fijase ne askole doctors no muni madwuma boy eti dwaben ana okwaji foda okobia na me ma 35 cedis ada ma me na kire won dia na obanye ma me beba wona kire wo mo dia na hunu ni anu adwuma ni onu madwuma yankwe mama ma din ka ka che say me Kristo ni mi ntwa ntoro ba kokra de okay fine eti eno no enye ma me no na ka kire wo mama na ka kire me mama na ka kire wo o ka kire me so won pass kwale doctor on pe fijase doctor o pe dwaben onu na fijase ne ai askole mu ni madwuma wo de suma ne ba no na wonu ana mama o frame me phone so okay eti me man 35 series no ana o ko dwaben first scan o ko twae ana o di receipt ni buy mama afi bia o kwa me ana man iska se on ko twa se o kram se o ko twa o ko hospital na man iska me kai da kubi ana me nya na maame e ma me bosia ana me de ma no obanyi ma me ni so o twa scan ma ko 2 ayere so atere ne 4 o twa scan ma ko 9 na mama wada roma Yesu Kristo kura yetwa ne ho scan sa me pa cho ma pin for card ni mama ya ni ewo sabe sa question ni bia mama me buza se scan ma ko 9 ana me man scan ma ni ko twa eti Yesu Kristo yetwa ne ho scan sa me pa cho evangelist ne pastor Julius mo na mo fa ba komra no me yi ma no se Yesu Kristo ko me tiase me pa cho mo me kan che mo no kan Bible na dreche me tiase omo mama so o se me boa wono se me boa receipt ba ko pe ana o de bre me se scan ko twa yenyi se ne wan ko twa scan ma ko 9 ya na buza se scan ma ko 9 na o ka chem se o ko twa ehun receipt wai okay to me ne be ma me ne onyem ana me ma ska se fa ko twa scan ale na ba over receipt me mama e wo so o de bre wo ana o de be kire wo yes me da se ba ko pe eno o de ba ana o de be kire me scan 9 no scan ana o ka che ana ko sumi ba ko bia na o twa ba ko I don't know enyi ma boso me nkoro mama me de minim pastor evangelist me pa chu o Bible no chapter 9 verse 9 ena ye ka say Yesu ko twa scan no kwasem si ye na radio Yesu Kristo ye ntwa ne scan ye ntwa scan da nyame no anyansam di message ni ma abofo no bae no obaka chen say wo ba onyin sei okay na wo ba berma okay ni atuni di sei okay enti to anu kwa de scan ne bae kra so be hye ya fudu aha enti na bibia ni ho ye ntwa scan nyame israel papa nyame israel ya da scan 9 ene ya jini na me pa cho mo fa go ne yanka pa cho ne da ho no bonkenkai okay it is a 4 dia enum na aka no ehun receipt wa ya ji scan no eno na nche ya je mama mami nyina djuma pa cho wo ya sa memu apie da bi mane nkasa to so eti edru 5 months ana awo kan nyame anum ne kure 5 months I like you say e free be awo won tete ho me just say me nim I wanted to home 5 months yanko be o yare ye ana woman bi o yes o de ne ko say e be ye awo won tete ho da 5 months no eti woman ne kura ye de ne ko hospital be ma na wo ka CID no ne maame ana de ne ko ye adanse ni no na e ko siada ti da ko siada ne kura na me ma nkwa so me fa form efri askore ekodwaben onunti ti me koye no ana ye twiro enuro e ma me adona e getting to 3 million okay the entire minister okay ti me madam for ba ko bi na e ma me ska me ne ko asore e friend mother the entire no cross no onyem ti we na onne me ya ma me ska na onne me ya sa ba hospital wonum na ye bai ana doctor kire me hospital ayi
pharmacy am nkoto aduro no because na the way am bo aduro ne bo na ne bo de no se yen ko fijase trust to be friend Tony ona madrofo ti me ba honom ye ba na e benya aduro no 1 point something okay yenko ti ye toye no ana me toto fruit e kan ho se de be ya obedi ama ho aye ode ti me ne me nwane nya sa e baaye ya baaye na ade achi atensa ade achi ni yi no bibia me na metwia ni nyina oh wona akọ ka ni me na metwia ni nyina mama e wode mama mi sa ono me ko twia ni nyina mama pa cho enye oni na twia ye mama pa cho wan twia hwe me pa cho apart from enro na otua ye no eno ye yi me kura nsa na oba because mama pa cho ye yi wan sa obefia na ye yi wan sa oba hospital ye yi oba ne ye yi me hospital ho na wo fie na me hospital so ne ye yi me ye yi wan makoye payment ni me pa cho ane mama lokro bi ani o sa na wutria ye yi no no ya mama metwia 200 cedis mo so ye yi no wutria sen ba cho mama ne ko tua mama ye yi wutria sen tia 1.7 no ka mama be man we be man ko bo be sama dan bo ye fi receipt no we oni ma mama de ngina ba ye on social social ngina wo ho enti wo se be man so otua to mba che wo revenue wonu ayetue sika no e hwa na wo ko tua ye mama on man e koko tua sika no baba ene na nchen revenue for no na ebu ya ni ana revenue for na ebu ya because se be man no akwa akotua na maame so akwa akotua na che so o mabu yo ma je sika di o kotua mama ye tua o de mi nua ba mi nua mama ni Israel akoho mi nua ba no records ho mi nua ba no ho eju kotua 200 mama ai kotua 200 go hospital on why na catch us say ebia ebraso ye yi yen enu ntiro kone kotua why na kan mama nyame anu mikure ne me ko na ma ka kire me say sisi a oba no yayi no why na kan nurse ni ba ko say me de aduro no ko no me ko na man ko office wonum direct na man na eye bibia eti me ko na me ko tena na nchen e kasa na ho say de be ya obenya like oba onyima obenya okru ye ho ayi aha so what I say because na ne yare na no yare no na obre senti me ben na bia nka wanya anija yakra nti me ye me ben no aha eti nurse ni ka chen say yayi ni discuss na me e ho no ha sa na tie okay yayi eno nurse ni ka chen say ko sabe pepe finance won kokotua sabe pepe mama ena maame oso otua 200 maame won soso 1.7 why na catch us say mokaye bekasa gu mokaye 1 o de tremfinfi o wo tremfinfi mokaye 1.7 ti mon kwara mon mama ba cho o sa tamam da kwa na mo adwuma na me ni wo enti o mo fra me say twe we ne ba fam o mo fra me say akwa ne hia sa ne ma no edo ne kwa antoni nyina otoje bi me dalata na mam sika mbeto do na nkai de yakora enti yi no no me pese obi obi me fra ma si sa wa ma na mi yi akwa na so hu ade akofa ba o so be man kwa me yi wo na me de ne tena ase to ba na me wie bibia na me fa na za de kan me tin na ma de abefie te me de ne tena ma na ba toy te receipt ni nyina wo social office say me kasa me jimi sika to mam de receipt ni nyina bro mu social office say na mo kasa e da so wo ho 1.7 akotua me ko 1.7 wo aji wo receipt aji receipt ni nyina wo ho e bia 1.7 bia be man na to no receipt na ode ba no fa me de ya man to antwene de nyina ko ho samina receipt ni we mama one thing is say me trias can we my new receipt because of say me this kind man no na me kwotene akọ me wife wonom say ya unit me freka me frema madam for say o me fire free hospital wonom say de be ya obetimi akofie eti me frema madam for no wo ba no ana me wife ka kire me say sisi a doctor say nyin se ne nanka say eta ade a doctor ka kire ni ma me yire ne nya dwumaden ma won pra ma won konsu ma won krom ma me wi ha say na sa na utua ye no a wanje receipt no in case say se BBC na bia omoka say wantua enka dia ben na wode be kire say oh matua say me ma si say obekọ ohonom timi de me no obekọ office won ma akwaje obekọ akwaje receipt yes obekọ akwaje because say oje a me metimi age ewo ahonom but me na me ni adwenbone bia ta akire sa
maame obebo wa mane ye se penokre ma obebo wa mane ye se wakohwie sika no na sika me tua no sa kotua ma ho abiem me dem ni sitam tua wo ho se sia me mo kasa yi adam ba no kom hospital enti me dem ni ba bi ko tua no me pa cho hospital ba na o kotua mama jabe hospital so no so mane ba no hospital ya ko jabe ho na me tua me ni sitin nyina wo social welfare for no se fa na magim sika mfin ni nchan me pa cho hospital ho mo hwe ye me sa finance no kuo ni ye mienu ekuo ni ye mienu enti no mo hwehwe baako bi e ka ho no ono gi sika no kɔ na account mo hwehwe ma ye because we dia ano eden enwanwan we so na tua ye we so na tua ye me ntiase okay enti enkomra ede ne si eti me dia menim se me ne be ma me ne oba na nyam asen ka ya le bia bone na ede na ko hospital bibi wo ha me na doctor be ka kire me ni nyina mo no ma doctor anka hwe an kire me yi no me dia me frɛ ka ma ne ba ka ne ba betre na ma se ka kire me se kwame oba no me ba no de ka ha no se se nyi se na nka se ma doctor say ma on pra ma onye ne ma de ma one be man hyiam sebe manuma kwapem so obewo then time onya 5 months ana me frɛ me ma me na me ka kire na ma me say any say doctor report na say doctor na ka kire na ma me na ka dia ehu because sebe abro ntimi ni akokon koda dem amreko a akokon nsuso bi eti se sa na tie dia me ma akra no ni o ma me nkofie na nyame ya dom na no ho ne dia na so ofiri mu a na makofo ma ade eno no me kai ma me se da me bai se na yiri se da onko ma me ho because okwa e bia na makwa akofo oba aba betina me nchen ana se okwa na maja no nto no wu kofie eto no mi kofie me so me hwe ade esi ye so ma si ka che me se doctor se ma one be mana ana fi ametimu so no sebe eye compound house utimi metina me nchen kodwala mre kwa honhoro adwaye ha aye na ja me a me ka che o se ko o de nyame ya dom na se ho ye odin a me me sa ba be fawo o so nko me madam fu bi twika e friend red ana me ma ono aba na me a me twe ono ma de o ko me ma me de ba yire miensa at 300,000 e kan ho ana o ko e odo driver ni ko si o ko e ento so eti oba mesre obesi uwie no e wo ma de tana me ye obi adwuma na me yitire no be konya tire akra na me yi e wo ma na me diska ama me nwuan se onfa nkoma no ama e diska no kwa me nwuan me yiri timi di na tem enye ize sadienti se sika na me de bra ni so ya wo de send na money mama de tana ni o ma munye tabi won ma 20 cedis e bu 50 cedis na wotwe anya na wotwe anya ha oh bu anya na wotwe ha because na ni o ma mo den kakra ma me ha emi nyina mu kura no mama oti na oti me ma me nchen yo onye mu ye no e bu won ma tama na onya le nkoda house na oti me ma me nchen ko den tana ni o ma mo den eti me ma me anwimre otu o chiri fufuo etisa ma me wo fufuo a agise na o ma no amu ama na se e mole kura na ma kana na mo de aka ku ama oni me ma me mu na tie bibia eti eno no ko dae no ana mo de me ko social welfare se na me de mo de me ko social welfare se me no obanyem okoyen se ma wo kan ni o oni ha o de ne ba ko to school obaye obi ni nawo oba nipa na anye afi nso no nipa ni timi free ni fie be di na tem ti ekoye me ko cheche na mu se enye sa na semrete ana buza sa bo so me bia menya sen na so na one de menya dwuma eti week bia no menya 35 cedis ti ya je pene week bia menya 35 cedis e ma ti ase ya dwuma na kwa me ka se me tua 30 ana ma me ka se o de me fa 5 enka ho na sabe onyem ana ye den ya sabufu ho kra na me ne nyem ti wo se me hwe ne ma ne wo ti 35 cedis no e ye adwuma ti na me tua oh me tua ya eduru me bi na ma se ka che me se akra yen wo ne de o twe ne so manso a enye enti wo sere me ala de menya bia no me family fie kakra menya bia na me fa ko social for obi ami chirawo eti me yes ade ne so pepepe mama me ntwantro wo ya ne pepepe me ya ne pepepe o ka se me fese ka no ko social welfare nyina na wo de mano se nyamia no mikro de na me first ka no na de na do se bo table so ade wo fama ade
maybe so some now was some ya the brain ya jumo mama what can who sit on some table so maybe says wo twa na mama nti say eno krapa kristo mo ne aka say wo disika ni tua no ho na masa aka kire wo say secret say first kan ne ko bi fa bla me ofie no kra kristo ekuta nyame asa na wo disika ni tua no ho na mama me de twa ntro na me ma ka kire say mto sika ni mama me twa ntro na fa bla me ofie ofre me ka na dia no wutia ye do kom na nim fo ha ye dai me ye ni pate say wa me say na ho chese akra ye wo no se mu di ko social welfare no na train no ka say mo fa mama ma wo boa me boa ma me pacho wo ntwantro me boa send your pastor no san obi akwa sorry send your kra kire konkro no me boa ka say send your nyina ana ma ye ko obi ansam ya no kra ani ye ko pani da ba ha ma obi ansam so ya no kra after 2 months na 2 years ni social welfare uko tia ho ma ye ma receipt opa wonyi receipt nyina ngo ne heka wode ma onye ne receipt nyina ngo uko tia ma receipt o ma dance for em from Musa sorry for ye ma receipt empredu do say and now this ma onye receipt nyina ngo nyame anu nukre ni me twa ska no kra adi eduruma bi na me ni ho ni tu kwan empredu do say na this kind oh mama me timi nkan ma ye beti ma social welfare me ni ho kra na me nwia ina na odeko enti wo kwade to aso be bosumi mienu bosumi miensa na ebro kra ho esa ko dosi mama ebro kra ko dosi for so esa ko he esa ko dosi esa de ko ma me ya madwuma wanu wa wo sign de ko he esa de ko dosi for say abai mo aso bu mu kwasi for no mo wen afijase wo mo ye den wo mo so edi awale sem say ya and ye for wo mo say dosi eti ma si eye se akra di no ye nwo no o hye yafunum eni kwa se o twe ne so manso anaja me ye se ne sa dia se me discount be ma me discount se nkasa ma me mpe ha o me nya bi na se me de mawa na matwura to because of adansienti eti di ma no mo sa ba ye de ma no ye bra no onyim no e bra no onyim no e ba so mo me ko che se ye gira so gira wonyim no ye ma wawo eti yan fe onti yan fa onyim no nyina wo hwe no oh kakra na ma ho ade betimi de metimi hwe no enti e ba obe ya no ma me on be ya no nti ye be pese mu so onyim no nyina wo hwe no sa mama o hwe no eture bi anemu nye still now force enti oba wo ye no de na si oba wo ye no nso no aja nyame anu nukure ni tama aduru se oba wo no okoda hospital by week na wo ni more den eti omu yini free one me ne ko ma me bi otiti nro oti afija se fe ne mama kuya ni ho no okowo yi ano kura okoda ho no be 1 week ti last mo wana mo se me phone bell na ye ma me phone me peke na woman ka kire me se me yire na answer na obetimi awo no oya me bone je se opa ma chew oh true eti opa ma chew ma me ka kire se me ni ene bad na o se bone ben na wo yira ye because o se me ne te no atemdidie basa ene enoma bia like oya ensen fata edie niema na oya ensen fata ebi ni say mama tama me ka se otukotena ai okwa ada one be ma foforo kotena wo seni aja se senchi aha eti uya ofam ye obi ani sunsun edi na chi be ma bi one ne tena ye boni ona chi a wonyima wa wo mu ye den ati sa de na oye no e ma me e ma sa aduru so na wo mu ye den na wo mu ye den sister mama ebra wo tukotena ehona ehin Kenya say bachelor dey askore baby awo han dan no school mu ho no askore okay wo fa be ma ho ma me pa cho wan fa be ma ho se me fa be ma ho ma no otimi tu car no otimi tu bicycle e ba beda e bedidi awon so ba no wa pam no ma kan no kre ma omo ti wonu mu nyina say askore school mu dance ni o ye me ko wa pam me sa kokko ma crop ya ho no oba ansa no be entrance no obi a me be store ho no ma me dance for ma na be ma no be da me class from no mo we school nyina jan utimi betena school oba na me wo prep oba na me wo prep no ma be frame ma na me na ba be o dem ma ade ya wo ko ya che me say o ma me me ko sa na ko na wo su kra mic a wo so na won ka no kre hwe de o kire sa wo ka sa won ka no kre ma crab ya ho na sana be entrance ho na ma me bi store ho Maa Akos so tie me o me dance ni o emre bu crab ho ma me no kontokwa wo se me mpaboa wo de mo de brema me to bo nyina bo na te bicycle so ani okokonya mpa ma me kokoye be do be ye wo no obe hye wo hukura ma de obe ye wo no ma sa Thursday no so this can buy ne bu so am sensem be na si wo ho enya be ba se be na si wo no so na me tira say
Ma no obeda ho. Ma no obeda ho. So ka to wa praise Nyankopɔn. Da. Ma ko da. Mo nya nyina fa Bible no. So wa to mo nya nyina fa Bible no. Oni po ni wa jai won ko. Ma so opo wa me da wa da. Oba opake the bicycle ni si me dem. Ma last time me na tram see ha me ka aduane. Oba me ka bodia no e de ya aduane ka ho ya me ya gari fufuo di ka ho. Ma so obo ya nyina ya fa Bible. Mama wa se me be pake bicycle si dem. Ma bu nuo fufuo di me mo musa ya gari. Ma awo bai fufuo. Ma awo bai e wa soko. Mama ameka so bi. Mama me pede de oh da ba ko Madam abotre. Aha na mo beko. Me na ya friend. Eda ba ko me na ya friend. No mo me no ne tena de Eda ba ko pe bi. Mami jai eda ba ko pe bi no. Eno wa ko twempra. Ma go da bi. Kasa na makwa wa ko twempra. Ba cho da mi ko twempra. Wo be ma no wo no oda wo so. Ba cho da bi. Me pa cho ntu case. Se wuntim nya wa no de abekwa kwetena na wodie wo muntina ma mbeta ya na bisa nti de aka ne yo ma asem se no okoda ho se no okoda na anim mama obeda no oni enti ka wano tu eda ba ko pe mo ma o ka so ya da ko se mo dokro pe no na mintie e ka sama ne me fa ne ma ha onu mo se wo ko mu nsudo no yenko dokro pe eda ba ko pe bi ana me ya ma adwen se me ko akoda ho me pa so munyi ma me ne fra akoda nso ma sole una no wa so ye mama so una no wa so ye we try to be program no say uni ene ka so na wa so ati wa ati mama mama ma ko mama say ya ya ma da no mo to pa say ya o look at all this she look at this Marco, men are watching them plan and them ask them about. Mama. Look at all this. I some okay, no sound okay. Madam, me pa cho. Mama. Marco, pa cho asem. Adibu ni obi afa. Oya. Oya na obi ampi abonten. Awe. Me pa cho mo sore. Mo mpie. Mo ma mo boxing ring e wa ni mu adaka. Wo mo nyina mo nko. Mo ko na mo ko. Mama. Any kwasa se mi nya ni pia mo so tena bi. Ko ya mo ya mo nya na ya sa ni. What's what being Imagine. Hey. Ma ya twem plans wo sister plan obi ani ho. Ni sister no plan de no ni ho plan. Na ma me so ni ho. Onu ti na mo so be hu na de na mo de ntokoi. Ya me no ne yakwa twen ya mpena. Ana ya ko ntokwa. Wo sister yo ka twen se mi mo de ti na me wo ama ka mi ti na ma ni ama. Mame, me pacho, me pa mo chopa. Me hu ni na mo yini. Adai. We have two cases. What's my I pro ni ma. Eye ma ra ho de mo ye me ra ho ma papa. Me ra ho ma papa. This is say you cry ho ma papa. Me ra ho ma papa. Mo fa wa mo pie. Omo mi anu nyina me se mo fa mo pie mo ka fa da tena mi ma jubo. Aya mo pie so we. Mo ba no ko ha mo de mo ko. Mo fa wa mo pie Ishmael. Ma me pa ta me ba no fa to kwa mo nta. Wa mo mi anu nyina.
Pastor Julius omum ye ni na wo bi ampie enye wo mu case ni handle omum ye ni na ampie no mo kwako ho na mo nko na mo kwako ho enti dakro bi no e de ne si ama dakro pe bi ana me ye ma adwen se me ko eno no me ne me nwan ene ko e na ya nwumre ti me ko ya nyame anum ne o ma me banku edi ende o ma me didi o ma wo didi me ntwantro wo dan ma de ache ma na ma de anche me di banku ni wie no me ne me nwan kra ne di banku no ye di wie no bibia mu na ntokwa baaye ana opamo me so na de ka me ko akoda ho okay but ntokwa ne baaye na opamo me ana jame ni me nwan esa e baaye enti adan sina wanka no emfitiase no se bia emre bi kra wo kɔ hɔ na se ni si ye na emomu ka se wo nkɔ hɔ da uduru hɔ na wodi wata me wanka no kra na hye mpreko okay escape room ntia escape room enti me escape sa se me ka we no e be escape room ntia ma ntimi anka anhye hɔ no mo no enti wakɔ hɔ da oh what do me ko because nipa ne kire me no na me ko hwɛ se ya ampa se hɔ na wɔte ampa enti ko kra ko didi oh me ko didi baby okot na first na ne se me ko hɔ no na konfofie otufiri hɔ no mo sa ba na nimu kakra aha baby otuba na nimu kakra no hɔ na me dibem ɔso wɔ ba hɔ ma obeda hɔ nyɛ sɛ ɔba hɔ kɛkɛ ma sɛ bible wɔ fia mo me nyina yɛn fa bible na me ne me nyina obi akɔ asɔle ne nyina yɛn tena so ne yɛn kan tam ne ha de beku no ɔba hɔ ɔhan bike na de beda hɔ ma club ya hɔ ansa na do sɛ no beda hɔ ma obeda hɔ beble ansa kwa na me ba betu afifia no beda hɔ sɛ afio me tu hɔ no kɔ han da me bia me kɔ han dan no ɛhɔ no wa me da hɔ de hɔ na me de nyem ya me de baaye no baabi akɔ han dan he fa sɛ me tu akɔ han dan third one baabi ane ete na nipa ne nwie na yɛ computer asɔre hɔ okay but baabi akɔ han dan asa wutu currently ne de wa hɔ da first one no oba ho ehọ wa meda ho da second one no ma obeda ho me wa dance for ho mu nyina nim so obeda ho enti fie be mu no wa ma ho da no ma third one no wa ma ho da okay ebia no for sa wo ka third one no ma na third one na me ka second one ma ansa no be wura bia entrance no ye kwan no ho say efutu kwan but ehọ sabre ni nyana ne ho na mu nyae na ma ne ho ne nyae na wonyem na me nyem na wonyanyem mpa cho dey okay yes so okay eti ni nyina mu no me ni nnuai efiri ho no mo eba afie enu amu na ode achaw pa bra Mr. Man na me ka se friend dan ana me jene ne tonight ti enu mu na nyinsa ne bai na wo ka se okọ wo no awoni mu ye den me ka me kire because of eniema bia na waye me pa che wo kanokre mama kanokre bema efa ukofa bema wonachi wo ho me pe nokre ma me pa che ma akofa bema wonachi wo ho na emom one me kom tokwa na ma obi e ka ne be ne nyonko ya na me ka che nse wo ye obi adwuma na emom me so de ma akofa no no so sene enya agoro ma eya ma sempa ma na enya masempa ma na enya masempa me had me machine na me yuzu ana me na me on so many recordings obeda me nche atama me je ache opatum no obeda no the phone am de man out to flight mode we say wunya recordings be on the phone so me na me ka me kire na ade na na eka na one be ma na edi nkomo ai na be ma buzan say o maniska adenti na o ma mesela no ai na we ka say onya botrema no na ma start crisis bi ado be free Saturday na onya o de be ba honom eti second one eto aso na be ma no ni di nkomo no so na ono so wedwaben ana o ka say uja mi die o ma ye mobo na me say here back o so de nya botre bibia be kama ti anum ni de sa na koye wo bo na mane me mane yawe me po recording ni kire no obo wa mane na sa me po recording ni kire no me Friday kra ye pon wa na me next mo na me ba wo ho wo ni be ma bi di nkomo sa de me bi sa no ma me pa chwan me phone so na me ni be ma di nkomo ba ko ka se uja no wa ma na ye mobo ma pa chwan de wo mo mane de na mo first one no kan say me ma wo mane da me pa chwan first one pe na abo mane second one wa ma recordings ni nya kire recording ba ko pe na abo kire me recording ba ko pe ye nyina ye kwa asori ye nyina kura kire ko eno ya bra na wo ba be nyinsen no ana se nyinsen ni mu ne ko hunu sa ma me pa chwan that time na me nya nyinsen kura na me nya nyinsen kura eti sa boy na waka cho se wuni ni jaye no waye mobo no wuni no ejaye brebe na wokofa isa me brebe me ni ka me on na me di ka ni jaye asa na me ba be fa no wujidi sa wuni ni jaye ma me pa chwan me ni jaye asa na me be fa no wujidi me pa chwan wujidi ma me pa chwan me ko me hu na me microphone so be ka obegya tuma me hu na me microphone no microphone
na me feel say ma me pacho na me microphone na me feel ma me Nokia na me feel say me ba ma me Nokia Nokia dey tell me the man no tama okwa tena hono no ana o say okọ school ma wotimi use touch yes I beje ti opese ode ne touch ne tuba na me ma no keep pass phone am the phone and the top I call recording but no nim se me dey ato hono because of bibinti because oba me no tia who to be catch us all my Mauska. Me from my mamma catch and say, what man is Cabia son found Cohandan. Oh, true. Me from my mamma catch us all man is Cabia son found Cohandan. Sama Beckham crack or the friend. I'm a catch us all man is Cabia son found Cohandan. Send your mamma and mammy. Was so mamma catch and send you on the man can crash a man friend. I was at a Cohandan. One man is Ghana. What one no send me to susu na ye adwuma be ya to susu ma me ko school me ma me mama bi na wo so mama bi ma e dan na me ko han na wo ka na e month na oje e month na month 15 cedis sabre na wo ma me ni mu se wo twempra ma me pacho na me de ne ko kire no enti wo ma me diska ne ma wa on kan che wo ma me se samia ma obi ma me pacho na me ka kire no e bate no no so asaya ma obi aka ho me pacho ono no de weeks ka na breyen wo ma me pacho an na se nko anya wo bi a wo boa ne nti nka wo se ono wunya bi a same mo bi a wo so ka kire wo ma me se samia ma obi enti ono no mfa ne de ne nto de nti na wo ji haje ma me pacho de nti na me je ma me de no na ma je ono ne de no on se ewiase no bibia timesi e bia bedu bem na ono ne ho kire no na bia ma me wo bia be ondu bem se bi so na ma me ho kire no no so wo bi enti ne ba se ne sa de metwa susu wo school mu ho week bia ne to susu no enti edu wo so a na waje enti media me je 15 cedis eno na me de ko to high sa first dine na no wo ka se ya konfufie no sa konfufie wo ba ho na same ma se na ma me se ma mpacho no ne ma me 5 cedis na ma me so ama ye week 20 cedis uko skora me ma 5 ma menyem ye na sa no ma me 7 cedis ko se ti abedi madanse wa skore se ono na de 7 cedis kokoja na ma me kwaje ye Yesu Kristo na anentre ne ba bi no onwene ne na problems do so o nyime o ko school me ma 5 me ko school na 5 cedis na de ma me ma ayi akoso ti wa skore oton mu ono na menyim mu ho wo de 7 cedis kokoja no na ma me kwaje menyem asa na me ko school na ma me 7 cedis enya wanwa bobo no de ko han dan no ma me kwacho an enti di enti na aka chen ne se o ma me na diska ne ma ote wo no de obeka bia e ntoroma no okay ye ma fana me be some say anyenye bia no se de nchemu si koba wo si otena obosumi mienu ansa na wo kodwa atoa ami abepa cha say fa cha no pese wo san na wotena mo mama esi ma mpacho enu busumi mienu okay but ukodwa atoa ma me pacho ane se ugbe san na tena on fa bo ne nche me pacho ane bo ne be na ade ye no anaso ma me pacho that time oba me ho be am ko han dan second one oba ho oba no pa no ana o se my friend di na tem to oni meja nti me pa boy one dem o de ma ade ebelem ya na odi na tem ma me pacho ane di nti na di na tem ma ote wo no asemi e be fi no ma ba bi o ka odi batem mete odi matem ti ma se me ma o me di matem it's an insult mete ho no wey insult I'm sorry ate ho no ma obedi ma odi matem be kam di matem ti odi matem a me so me ma me fa wo me so me ka bi a kire hey be ma woni ne tie sra no tie wa be ka bi kire no do no onyim ye sa na ade ye no ma pa so de bi na nye bi sa da be ma woni ne tie go kan wan ube kan du ma bi cha be ka bi se o kan de mo na kire me a enka me nso so kan ma so nko na djumam kura ni nua no so ye dance ni se odi matam odwoma ni nua we na fufuo mienu so di matam ka ho me ko me ni sister penny na ko odi watam woni pam odi matam woni pam sami mama odi na tam ni ma me nua penny ya dance ni me fele kura se me jira bon ma on kan kura ni nua no to kura di dance ni bi se ni na fufuo mienu ka so di matam woni pam kura se me jira ni pam se me ni we ku odi me no nim na nim me cheza me mpeka sa ti wunyo jo no woni pam like oba umu na nim ti ani pam me no ti a oba me kai me bi pe ada na waka se me di na atenwa me shop no me suma me nua ne se on first kan koma no ana me nua de me sister ba ko e kan ono ye different mother eti omokoye no ana ono ka che me se me mpena ana ma shada suma ne se oni me nua first kamle no na me ba be huru no di o matem sa da na ba ho ma che 12 oni ni nua e ba that time no ebe di matem ka che se wa hiti frifie no oba be di matem ankasa okay ana me ka che se di I only dey me bufui ti me di na tem ka che se di oye no enye eni kwa so yesa oni ni nua pani ne bai di oye ni kwa so yesa anya tem di di oh se sa na aka no de ne we sam ka se di eni kwa so yesa na se na oye oba nyansafo a onye sa di so betima be di ukunu atem wona dwumam eno ne asema me kan ana o se ma di na tem
mo say mo de a two foundation no e wo mo mpratwe no ase ti we to make your picture ne oba to make your picture ne be ma so aka your pe no de a kire ba no e na mo di guroko we e betumi aya awade o didi me wi a na waka chance na mewe kalipu na masako akoto kalipu drinks ni no mama just me to me ma ho ho kire ma kalipu na wonu o ba ti wa me je so na me just me je so ai ba so no onye je wo so yes waso wonye je so ma akasa wa kanu kule ma e to da bi on ma ya ho kire yen age se me kwa me ma me ho officer na wa ka no abona na me kwa diska ma wa kanu kule so na wa diska wo ya fa bible ne mato ha ya nyina ya fa bible meto ha o na ko ya nyina ya fa bible meto ha wo na ko diska ma no ko ba kon e bi bia na won so bu o ko diska ma me ko di ma me ni me ko fa ma me adi dwa be hu ya hono mo no e bia na won kan kire wo e bia na ma me ma me adi dwa be hu hono mo no na ma ko sesa na ma ba ya aduane na me da ba di ma na ya ba be di ya te ba ma odi ma dance me to me ni di abonten enti ko bo di wo hoda na me ma me ho ana ko le baby ametima ka so me na me ka me ba bedi baby am ka se me bedi di won ho no aye baby otu ko tena na me enti me no to ma no aduane am wa ni da anya na me twap money wa ko le ma ya ho chia me se me ya na me kwa ma ma ko sesa me ne ma enti da ko ni wa wa di sika wo ban ne sika si aduane si table so da cheza ye aduane a ye mienu kwa na ete ti se bia ye kwa na ye be ya ebika tada minister no me se bia age 5 cities fa ko to mo ana se me chese adashi ni ho like extra abomu extra nkwan eni ho na woni sika wo bebe fie na yes o table so da eno no be ko ma me ona me ma ba ma me ho isa so anu aduane amreko a me ma me wa da bia me tini ma me ho me ma me atam ka che ma me se na nim dobri se kabansa kawanu na me se ma bible wa ha me se bible wa ha mi family ma so bible wa ha mi family mi yata ma so bible wa ha ya family we dimi ma mi ata ka che se me so ka sa wa bua me ni wata o me na me born asum ma o ka che me sa wa san life nti na ma me so me sa life na ma me born so sa fa fo nyina ya dan fo o na me born asum no o de ma me ka se bi ma ni ka se ma so bible wa ha mo mi nyina ya family na me bo wo born ni social welfare ma ye pia bonte na me born asum ma obi a me nim se me ne wa nyima me ko school me nim to be ka se papa so ka che me say what time life ade na no ma me kan yin ti me ka sa se me ma me an ka nya to me na me o ma me an ka sa se me na me no o ma me an ka wo bo wasum o ma me an ka ke me na me di 200 o ma me kan yin ti me ka sa se me na me born di 200 cities ni kwa ma me born wa shi na ni so na ka kire me mama wa shi na ni so o de ya me ni kan pa di ba de da di ya na ma o na ngoi wa shi ni ba me ya me to me pe ka sa me wa shi na so ku ka me me di scan ko ya na wa shi na so me na ngoi ntu ka na we ya no abo dia na me na me na we anu tu sa no abo be masum utu sa no abo be masum sa ya no ade na o kan yin ti o ka ma me na ngoi ana se ye mi enu no wakacha me bai se sa wo de wo nya wo ba wo nya ba de boss pan sa wo nya nkopon ade ba se na o ka yin ka ni ka baba mi nya ijia baba mi ma mi jia baba mi sofu nso jia owia do awon ka se e wo phone nya ma me o ka sa no na me nkan nya bible wa ha ka so baba mi ma mi jia na ma me ka sa ni wa ha ka sa mi ma mi adika after ma ka jam so what did na tam se na nim dwobi sa kabansa so wo ka mi ma me ka na ma ya no bisa na sa mi na body feel yes so na uso na me kabansa uni na me me ma me wa wonu na me una de otia no uni otia na me wa wa me mi so na me otia no otia ade na me me de men so me nya me umi eru nya nya obi na me ne wo ya me me ne wo ya on na me to no me ya ba adwuma me ya ba adwuma ah ka se me ncha kwa de ka sa kwa me ncha ka sa kwa no tum ah me man is can feel say o ti fie akwa no wani on ti fie akwa ne te nchen wani ne ko tra sa kirewa ogo nyara me sani miska o fi wani mo ekwa yi sani eja ni nyara me sani miska ana o fi wani mo kwa yi teteka so wan kwa tra onyina o tra teteka so da na me say man sani miska da ma mi na me ni ya ba so o ba da e na ba me obi anya me
mistake bẹ́ẹ̀ dẹ̀ mímí sàdúsà ayé mi sàdúsà. Adé wo wia náà mo nyina fẹ́ gyina mu adé yẹ wo wia sọ ne bẹ́ẹ̀ma wo na bẹ́ẹ̀ma nhyɛ ọba kawa no tum. na adé wo bẹ́ẹ̀ mo koko yẹ. maa yẹ koko yẹ paa. ẹnna ma wo nsọ so. maa yẹ wiase wa maa yẹ wiase wa ho sẹbi bi ankọka papa ẹnyẹ tirẹ dẹ. ẹnna wo ma wo nsọ so ne wo si bẹ́ẹ̀ma so. mama that time say bọ́ọ̀ bọ́ọ̀ ma sinmi. mama mi wa wo. ọkọ tí a sọ wọ́n sọ ní maa sá wa de kyẹn no. meba wo bi na say wo bi life. ọ̀nù na ẹ̀ka kyerẹ mi. Nini so man ya oya. Let me tell you people something. Nini so man. Ma de ta man ya me na me nsa me ko. Kitira wasa ya oya. Ma de ta so one person work asa wo life be say ya de wasa hunu say wo ye school ni ankwase o nka wa mpe. Wo SS. Ode ko ma me so agina to me. Wo ko SS o ko yi wuti. Na wo SS say. Ba cho na mo SS wan be ko. Na ye o tete man be ko from. Wo hunu bra na wo ma me bra na wo de hwemo. Ba cho wan. Enti me ko yimiti na wakọ no obi aka kire osem mepel Man pa cho no na ka kire ni nua na ka kire mo se ni nua na ka yo enye ni nua na ka yo why you for girls pa cho de good when I want ase me pa cho and I work as a won ti ase na was want or threaten exactly master keep quiet won so e ma bebrebe no obeyi wo mutie no me bi sa wa ma wo e ma bebrebe na ebeyi wo mutie no wokototo nyom wa sorry dem unu na sorry for ma e Christopher ma wo mo tete asori dem ho emu die wo mo ma su o ma dwuma wie wo mo pekunu nom e no ma bobra emu die na ase wo mo pe bie obi ba wonu so ko senior high school o Kristo ni nyame basa wona so obi ba wo ko senior high school na akose ne pe enti bum yenu mu ana masem ma ho mi ntro me ma odi ni ba je me ma me ka kire ne se akra no courses o fa ne nko me ye ja me ma me nko kaseti ya me ma wa ta we wo kaseti ya ma me ma me fra me bo mama ne ka je se nya hye ono na wo no o fa nche no good odi me ma me apem e wa kra we hu okay enti bum wo ko bu obi aso so asay we life one na say wa ka sa me ma ne hye no me wo bi hye me de ma na wo so obo so wo na pe empale me one pe o school ni senior high school one on kasa wa na masema o kan ta me so me kasa asema enti me kasa okay enti say ye ba twa no pam no whatever akwara na bem de na me pese me bisa ne say na ya sorry so ni ato aso ne say na wo ka bibisa okọ shame no 2 months oba he no say eduro senro wo ko shame na bai oba he no edi say asa wo ka che wo se wonyem mama I think say 2 weeks or 3 weeks. Okay. And what cast on him? Sir, what shall brow catch us on him from day one to bra or the war yanoa? Is this so? Oh, mama, me the one thing is say, me who no cry, mamma, me chawa, you prayer, you must have can your moja. Yes, have a pepe. Because young Casa, mama, what you say? Mama, me buy ya, because I bet to me on the banana, me can't trust him in Yana. Me cry for them who are going to say, let me wound that. Bronya play ya bronya kana me hu no odi akwa ne ba wo so obegis kana me ma me ni bi me so na me fimi kro na akwa 10 cedis kana me de sha akra yi nsam na me hu ne da ya clear ho na atiefo kire won mo adwen se opa che se na akra ne nye ne ba eno no ya clear ho enti ekasan ena like ode in terms of ebra ma me kire se na won hwe ne ba no me nwanwampo se wo se me hwa akra no de tie ne se mama me to no one thing say me ya ban me nya ban adwuma kakra ana jawrade so abo me a me nya ya time when ya dem pese me hu ne say ebra owo ye no ho ka si ye koyi na free hospital ne niema ode kwa wo ye ni nyina no wa na afa ho ka okay mama no credit o ka ho nya hi ka no credit ebra na nuoma ode kwa wo de eduru se eduru data na me ho kire me eti ma se ka kire me se o de sa ho kire wo kra na enya be onu abetoto ebi kakra na me nya ska eti ma se na na toto ni nyina etu nya ska kakra no wo ye wadwen se obetete wo ka okay eno de mentete ne ka eno de want mentete ne ka da so aka no kre no enti eno no eka bi da yanim kakra okay me da yanim wa I feel ya be wo no akra ne hwe mato ne din ya to ne din your friend is saying o divider o usukwatin enti afi ya wo no ni hwe mu nkopem se
akra ni beba so ne jira ono ho fe papa osenese o hwe me ai wurade nyankopɔ me ba cho me bi ni o mbesi suma ai ne ho fe papa akra ne ho fe papa first day me ho akra na me se wosenese samia na me wo no sanka onya sana ba ba ana me wo no Marco o se woni ane hwe me ba no woni ane hwe me ba no akra no November 30th this year no wenya 5 years sister na small na say no what say first day we do that means say 4 years na plan hu ne da ye ba ho me so me kasa de ntia me hu akra ne da me nya kwala o enti ye wo no ma say wenya 5 years wa hwe no continuously bia ni ho mama ana me kasa enipa de ho atada no mo be den me hwe no ya batu ni din afri ni tan me ma no ama no nanka me expect senka o ba beda onyo ma ba beda ma o ka che o ka se enoma tantan ana ma me de aba ana no ja bi ka sa se no eti mame ebei eti eviti ono mo no mame dia wo ye ne chese wo mu ade let me tell you me na me ti adwane so e na wo de wa asem aba me pa cho me sorry mba cho there mame I just feel mame me sorry ana me pa cho there e mame nti se what ye mu ba bia wo ti ne bia e mame ne mre to aso eti enum nim no wantimi ama meda ma me ase se e bia ka nyame ayaduma wa wo oba free ma ama ba free ni tan no ana like me ka o ka chem se minim se miniska ka me di mi ma me ne wo yi true na miniska miniska ane tina miniska na ma ba fa ne ba ne na ho ane ne ma ni mi ma me se ne ba ne ba so hu ne se wo so ni sika oba ope iskafo o mo da ka mu wo so mpe mu bia sa okay enti ni hwe no de enhyeda nkoyie na me hunu enhyeda enkoyie okay fine mama what say eno no na adwuma samunye etimi na bia ana medeko sabe pepe ni na bia na medeko because adwuma na me ye no ensa na adwuma de etoda etimi teko etoda na ya frew ti se minsa keska me send enti ya asembe na wo ka kire oba no ne wase se se de wa woni mu eniema mu enti ase kasade be na wonya ka mama so omo ofre me se ohia ska na me obi nko a ma me ne niema wo twantro me send ni bi okay mo twantro okay so ofre me se akra ni hia ska na me yi na se na ka kire se akra ni school bag eni ana ka kire se eno mama ya de nto onya botere ma me nya dwuma be de bebre no tane no fa se eteki be 2 months ya bye se de ye nyaka no a ewo ho no ye settle a afa ye hwekwan a se wo be fa so a wo behwe no akra no se na asundwa ba akra no ho afedodo eni se nka ohun sa ne me ya wo hu impo Akoma de ekosu ni se akra no kran ko ohunu mame mame we mon pa solid tape na mo fan tare na mame edafo na unua be man hwe ne ba eja wunya kasade no waka kire obey no mame because se bia nkwa wo mo na ebra hwe no na wo ka kire obey se wo kura wo de no wo me egu no kura me ma na hwe wo mame nya me ma ba ko pe kura mpo be ma na hwe no nto no so nkwa hwe ne de mame de mame ka sa asem ne se let us okay me kan de mame ka sa ba e wonkyeremu de mame kan ne se me ni fi o me nkọ woda me nim ba bia ba wa yite me koto no mama mo bisa me mame se na mame obi be ye no se wunwa be ka makofa no ene ne nyim woni me mame netie me mame ne bi kura me fra fi ja asesa mo e bla me mame bla ni sika ma ne de twadwane ma wudi wotimi gina wa se ne di atam ka je se na nim dwobli se kabansa ana mame me mame na me ni wona mame fra me fo so no se akua ene de ataya ya me de ana me so oba na akofa aba ka wanu tum na tena se wudi mi papa tam nyina wo ya me papa ne sabi oye kwense ni kakla se wo mro ya mame onti na no ne kasa ba sense ne binya ka na no de a ene ye ense me ko dwi ko bla ne wano de be nti sansam no wakai me kan de mame kasa ne se de na ye diska ne ko no me na menim ga ifie ana me nwe be flem se me enko okosha akola no ana me ne ko ya ko na mame ma ya konya asema be bisa ne se na be kam we ye ana no ane be se be kam ni sister penino no meda mankasa awale fo no monya ma asem no mo kasa na meti wadi na mhyeom ana me nwen kasa ma no ade no fa pepa ne mpabo wo se klache me de se de me ya misisi o ana me nwen ana so ya misisi ame ma o misisi din me dem nim sa agro na mo ye de mo mienu mu di wo mo efrige ya no a wo be kam de me be bo ujia na me bo ujia na me bo ma me bi
so for we jan wani so me boni dua me wia me na me nim dem de ne be das ni nyina na me nkasa ti me ti wodi na me hwege isa na me ata ye nkasa sa me ma me wa wo mamudu wo ma me say wa wo 5 penti so woni me dua body a ku ma me wo ku ma me wia sa na wa ku me ma me manu ma sa ma me ka de me nsesa ana me kasa still na ga yi kasa wo yi ne sabi nwe ya sumta na me say ata ye nya de ya sa me ma wo 15 years ni me nyimo me hwemu o be man o ma me 10 pesos da enso me te wo me hwe me ba so kasa wo ya ne timba ya ne de me bisa no me kura me timi bisa ne se wakoma akra ni ska o se bia kura ne de ana me kasa sa ya ka wo bia wo hia no 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 kura complain di a kire ono but not in front of me o shi na so tina ma me so me kasa me nyina ba bi nka nche me nwane se akra wo gina wo se ne da che da sada no aka asasa me sada na no hwe be sada na no hwe na ni so sada na woni me boa me ita wa board onka jam se me boa wa bro pen me pa cho an ota bro o Kristo ni be ma me pa cho an ota bro pen nti sada na wo sada na wo hwe na som no nka jam se ata nya potere na me de 15 years ni 10 pesos okay o ma me bi da okay me kasa manka na ma blenya me kan okay na emom o ma me o so ma me wo say wa wo 10 edu enum nya so aka so be kuni tam some guys say na ma me awonu enti won ku ono ame me de ya doso ama o ma me ne ma mensa mama me pa cho mpese me bam asem na okan nim kaka time na aso mama mo bra papa nti kasa ne enko mama me pa cho mo baaye no mfiti ase no na agro na me ni mu ni nua nidi nti yeto wona omo busa ma na ma me busa me be kam say agro na wudi ma tem nti da bia say wudi 1 cedi aboso me yese na 30 cedi na ama na 30 cedi kra na watwe me diburo ana ma me say na nti 1 cedi kra nti me family wo be o kare na wo be kase na se ma ne kasa ni nyam suma ye flower o mpeke ada obi be peke so so ni ho o fe na ni mpeke ko wa ka chem say enti me hwa akola na ye fa no koma ho ma me ma yeto wona na o ye na wo se me kwa me be ma wo 15 years ni o hwe but na me sana wo kan dia sana wo kan dia na mebo wudua mebo ni dua me wi anam do ma me aka ho ana so tiri mo ma me do ti mo ma me do na me se me ti mo ma me dua sai o bo aye wura wa na yi snap ni kosia kire ye wo de snap ana kosia snap ani kosia ma wura na yi snap ni kosia ye kosia ye snap me kan mama meboa no wa samba ko so kan ebi so ana me foso enye me de so yes ade no but ebi so ana wadi ya wache ana ma me woni ya obi ache so di ya wan woni ya obi ache mama wa show papa woni ya obi ache nka ja se na nim jodi sa kabansa ma sa me ma me menti me nyina ba bi ni na tam da Friday na me beti me na me atam da o ka sa wo ya uti me na me papa te wo na me no wonti me me papa te da no wa samba ko ye kan ne mom kama wie na menka bi bi chone ko me de minim sa kura na me ba no no kom de ba me je wache oba ba me yiri aka ne mprensa so sakra na nya me ba eso ye sakra na ni ma ye mi na ne ba waka sanya ne ba waka ba ko a kire me sofo mi bisan aha ana ba ko so a kire waka ba ko so a kire boy mana one ne te brono so no a so odi bitu na ana me ankasa me mu waka dia che na me ma me kra ewo ho ana me se ye sakra na ni ma just for mama waka sakra na nya ne ba mama o sori a won hwa akola na mse sa akola ma ni nua na o ka se sa no ni nua ne kodi konkonsa ne kire me se waka da me ma ka because no on hwa no enu tira me ka se sa akola won hwa ne de na nya oba no no oba no de anka be he one me ebia ono kra na ebia phone so no waka but waka kire so for sa ma pa cho me kan kire so for bia adana won o ma me ne ko me ma me ho no a mo fa ko chia so for one me busa ma nta so for me ko obi enti se me ko obi se ya kwa ni hwenti ne wa ha ma me pa cho ane ana ma e ka wo ana make and na ka me be ka ni kaka na wo no okay ye be hwe ne mom misraw nya akoma kakra Josephine awari enye easy relationship enye easy yi wonsa be ma so tan we yi wonsa be ma so tan sister me pa cho wan hwe yo be bo so mu ache because ne be ma na wo ma ba no not and capital not ye dia botre ne wo motena ti me ma so mbo no ubejai wan hwe adakoro be me ya wanyim wi wabu afu nu akosi ne so enye so bai ne ho so aden pa so ti ase so ti dem make na say but your bomo dia ne jai ni nya akoma ye dey handle relationship okay ya me sha me pa cho mo hwe ya kakra na ya me akoma 87.9 FM akoma mu nsem dwumadie no eno an osugu so amotiatie for mo ma yen emma mo update e wo ye ba little kwaku eho mo ma yen ma mo update emfa ye ba little kwaku hye no so say yakoma 87.9
96.9 FM na unim waka ya adwuma ne mame why na yeguso yakwa yeguso ne yedase Marco yeguso little kwaku ye hwe na ye koye ni mu no ye di si na ya da ye tiefo ase ye de das say na ye ba ye no na ye ba no no ositiye ye dam ase say ye ba no da ene de din kan ya wonso wo hwebie nti ye kasa kona chese ye de chona wa hunu adwuma chese ye nso ye tumi ayede afa ho nti omo ba ye no say na no ote ye start ya ye treat no de wo hunu ye enye sene nan ho ahohono enye kese sa kwa media no so eye yare ye de bai on bai na kra no little kwaku na owu anesa nyame adom tiri ho na chi ni hu nyina tutu akurokuro wo hwe na areho na chese oya panyina bakasi aboni dua nti nka obema na wu na we no wo hwe yare osu ya na ya sabre no hospital kra no ma me to be dabi nti ya de ni pain wo de hwe akra no se nene da de nka na esu no kra ntumi mpie osu te se de okra bia ye punu na emia no efrisa na yare woni ni padua ni mponim na obra pa 0599814926 0599814926 0599814926 donation no ya de bua Akoma inti ha ne ya de no koto hospital no ya de ne call ye na ye hwe no eho no na ya de mfidie asisisisi ne so se be ya ahoden ebeba little kwaku emu enya sa ya hye ne hwene because aduane kra no na ontumi eni nti we na omudi fidi no kama yankwa ya ni tentem ani yanko na ya de ne koye na enye nti akire no omome ma ne nuro no ene aduane no afa de ne nan ne twe ye no na ne ohonhono ye no na etwe ye no sei na obeye ye no etwintwam ye ema ye te say abrewa bi hunam dua no se na enye easy kra enye easy nti ne honhono no twetwe ye no sei na obeye ye na ehu nti afei na ye ma ne nuro no ene nuane no akama afei na obem na chese na ye yare nko a yare se chom kase aye chapam sane ne osa no mumia na aye sefo nti ye strategy for se wo mo emoa ye etiefo nso de ose eye wo bua ye we yakosan hospital e no de atoso no we yakosan hospital na afei na hoden no eba sika ya de ye sika senye sika kwakra obewu senye sika enye sika ma akonka da ode ne duru anka de chiyanka obewu ya nye fast after na ko hospital me say obi ka sika nya de ya wo boa 0599 sika ya de ye 814926 and a little 0599 814-926 edinu ye Mary Akosua de afei ye hwe no a mo hwe fa ba bia na osu ni we no to ma me ne de wo sere no eno na tese me hunu a sere aba na ho keka ba me ne ba bia ni no akura huso no mu ana wo su na yaw ene ne woni mu ene sere aba nanim nti aba ni padua wodi we beto anu wodi we aba ni padua ye hwe wono na asiri no enije o hose afede mo jo sese wasimi nsubie sese yawo ni nyina ekọ sese di aka ni nyina yese obenya hoden wonante wanyafe abroso but onante wonyina wonya hwe nti sese ya watwetwe na epeni nyina kono ya wuso ni mu a onsuo na osre ne de na che sa aka so obenante ne ne makakra bi mako yare ne wo ne yam nti na aduane a wo di yesoronko ni nura wo nom yesoronko eti epiepie honam nani
enti first no de ni o say eyawo no wo so ni mu mpo no wo so yo na so enne ye nhwe ye de no ko hospital na ye hwe no mo hwe na de uso ni mu a na akora no osere me pa cho baby a wo bia no enya wo dana enya wo fana enya wani ji ana se wo sika wo bia unye proud wana se waje enipa nkwa na me ye hwe ebia mako okay for we no baako no to one ye mra dance so say ana na ekwe ka no enu na ye de ma no nti yare no eba eyiba nti ya na eba ne nipadua ne honam dua nani ama ye hu se we won yem na empie mra nti se eyiba no se na rede no te but a doctor for na ma ye dura obenom ene de besra eno so be ye kama na gua mako ye start ye no adansi die start eba no na ano esoso adansi die ba ebi di wo mo die ye WhatsApp edifa WhatsApp ma ebi fa message because ye nka se wo die se wo di bi ba bompa ye guso bi ehia wo ka wasem Sunday never Sunday ekwa na yare sane nkwa mu dia ubenya results afi na adanse no egufu eba ebiaba ya bone dada na etie forte waso netie adanse we producer tie adanse a yodi sika ba ye no ono so enya eso namba chumatu kakransa media dancing yesho de okudo bebo febia wo punso sasrashe boko benkumwana anani fampa mamunsu bibia letuka kisi aba na mtie misi the whole day minute su akwa kitu bani bani ya offers of na msi besides with the presents to go school fees no asembani mediko timwana ni bikasa tsemse ko exams but akwa nso yele intermediate and pay msi debi akula ise no bri ena mitintino school fees na mediko to school fees no se no kono za msi anzo mo nyia majo kra enkwa enti msi debi mani school fees ebi mfambe letu kwa kudunesi letu kwa kuinshida ena nabi ya susu ena kwa school nsemu papa but enyame letu kwa kuinshida mbia kame ukuza kulano ubenya nkwa oye ni petit siri oye brempon oye ni pakesi akulei unyame dina chene mami intu wani njem umusha akulano eni juu fesi ame klasi mwe ya dansi dia midi akulei ni petit siri unyame fini na nkwa nchi nami adum kunyame na adum letu kwa ku nsina kudi abidum yeno nami adum skulu ya family mimi anu papa ye oye a unju ntwe manipa no enwansa akoto entuma ntwe manipa no enwansa akoto handkerchief ntwe manipa no enwansa na akofa yaba system bisiwo no ipanitiase no odi yibi asa oye na se anya ya na nsiwa bi onyame shira mu ne adwuma pa magye ato ho so oh obia dance ya odi sika bai wo so di kotua school fees yo ena bibi kasa chere se onyi bi mra emra leto kwaku ye mfa nkwhwe no yade wono na dance ya wanya no yentie de eto Hello, good afternoon. The patroni di amase wa kutu mikase free Accra na little kwaku udi tu ho se epe se yenye emwa contribution fa mwa no na mukra 20 cedis the last name na me so kiri sadia me fanye na ye chombo na packaging nicely the shops with the na me ba ko me so we mon gin test na ya o ma for me na ma gin na me na ya enko eti make my dem kro ye bu eti me dey me sending scan me bi ko ma lady bi we be a mechi no eti ademu mo hana me kru da ka chere me se okọ no na aka miensa na yo kan se bi didi agont na fa me serious eti me ko ho se me ko to diaper bi di ho na me se aka miensa eti me ba kru na me bon pa ya ka chere me ko pon se me na cho omen menti asemde ni ro na ma me friend se tombo anasa eti me se me di next badge le ko na me si na me ko fi eti ademu bi di dance na me kai se dabi ese musime fe na me di dance enti na ma me fe enti na sawate
Ekuya adansidie koso asansidie koso adansidie koso adansidie abro me so mako abro me so am huru dia menka he nwa na dan for promising say wodi ne betu kwan ache na omo cafe na dan for na yi nani be 4 years ni to no so yi nani nti ada wo send 10 cedis and na obo mpa yegu so say awrade ma na anadan for nkan na win o kan sa no say wo send 10 cedis no sa dan na wo sa no wo hunu hwe na ba mu ya bu na me wo body entam adana wo send ye na wo percent adana na nyumre na dan for so my friend na ade o friend no eh yebade madam for ne wo friend me afei de o fire o so obeba Ghana September into on start any preparations no oba odeneko so obon pa ye goose kan so e buru ma adwen element ya so adansidie ne boss and ma me bi so se ne ba your friend Sharon Nani ashale botwe school junction one no moti ba na nya 1 year 9 months ne ba no so send ne de be na chance ba me ne ba 1 year 9 months no na ne de Sharon Nani 1 year 9 months bo hunu little kwaku yawo no so pese wonya adansidie yes na wo so te wo ye dey adansidie ekoso enu nti se sika no ye de the right place abosha akura no adansidie no ye bebre sa 0599814926 0599814926 Mary Akosia de bemena eno ena betumi e de afaso ene yi free chira kono na che say nti ya de das we yintumi na obi ase nti mpanimfo ba asofo ba na ya da obi ase na bibia ye kama bemena family mo e ba adansia adansia ne de edoso pa edoso little kwaku na me kwa ba because me wono ma bia wo say me betua na fe little kwaku ma kwan bi ya metia papa eyi enwanwa ya ye appeal ya fikese but me hu bi say edoso but yintumi nkane nyina ba kwa na so de nyame adomo bo mo homo ya nyame ya we de edisa na obi aye bia na afi adansia ba no ba bebre ma de bia ka ba bi na me be so aba na me sa kana so me de madansia sister heti was say wuti o kan bi tujidi anamo yes was akoso wuti wa tujidi anamo yeah ya mo ye de ana ma ko mu ko akiri mu bo adwuma enye yize na nkranne na sefo ne de nyame ba bia jai nyame ne na ana ha ho ana se course no edoso we de ena wia yi de ya de enchia kese e be free ban herbal center e de ama ya hwefo ene ya tiefuo nyina dia dodo na nim eka ebusa eye ba dompe ba kase ba sasabro ba mi chepe ba majonku ba mi sisi yare ni nyina bi wo bam enti ba de ya adom na adwoda ni duru se ni e betenasia misro apomuden de ye enti so wutise obi kan ba bia wo yare ubenya ahoto no wanyu apomuden na misro wanya adaje na watie ni ye ba herbal center wo ma nipa nyina obi biara ba herbal center wo ma no se de be ya wo yare bia no odi wani ebe kire ho Mr. Bible Center doctor me chia na wiai na kofi ba one ne ho kani oba be wa no oba bo atema me chia no bibiri eye memenda ebe na doctor ebe ware eti memenda ebe de mesremu atiefo ne ya yale safo amoba Bible Center memenda de wedding ti yemie omo adaroma tema memenda yemie ana afi kumasen so Saturday yemie na me kase na me cha madam for me designer o hwehwe matale ama me fefefe sabawe atonsu na bra woni best man and bridesmaid me bodyguard na me cha no sabawe o ahinsa bonsum me kwaje matale ni se wo dwudwu me kama pa Africa we no enya de ketwa ne nsa no bo pa nti wonko so anye eti me saudi number ni sesi ai na afei fo ani kire Bible Center ewo atonsu ago me pa cha number no eye 0244 08 34 82
ana yetigo no ye 0272 50 00 adam pacho da bia me ka chem se tema eni kofoduafo empeke sa number we ma moadaro man kranfo no eye 0244 988 004 0244 988 004 da bia me ka cho se ye wo atonsu agogo Governor Hospital kese na esi onu na chipe ubehu ban heba center ewo ho ana fensu udu ani kire koforudi a ye ben koforudi om sports stadium ne ye ne hwe animu enti wa wo eastern region bia no sesi a ya shase ewo koforudi a ho enti ubetimi de wani a kire ho ana fensu mo am won kran patemu nso udu ani kire com16 lashibia eno nso ubenya ban heba center ewo ho me so awia ya yatra sei last week ababa wa bi ba ho na ababa wa na eba no ma ko na nya adeketwa na eya adwunumu haw eye edambo yare ana na ewo no so besro ababa we ba na behwe nice lady pa na adwunumu haw ha no na ababa we ba ye chese kasa wo kasa emfa kwam afedi ode ne ba ye ne kra na afedi wo sa abo ne ba ye edidi na tem eno chese adwunumu haw na ekoso na so nhyan kasa for ready se echamfo ba edi adam aduro ni bi ema no enne na wotwe enne pepepepepe ababa wana ba ofefe fa chese eno ma no ofamu nyina wode ani gi edi adanse ese ni nyina ye dai atiko a na ye yare etime so mentra ho na wunua bi ana wo maami bi o kasa kasa eye no ma bebira emfa nkwahye se obi na ye ne hwe eye adwunumu haw eye yare wodi otu ana ma ba ban heba center se ya no ade fofora ban heba center be kan kire eye yare ye de ho aduro be ma no ama ne ho ato no enye bibia na da bia ye de hye obi ye de no ma hye nkrofo saa ma nipa ewuko ekwa blank ebetimi ayedai ahwe omo yare etimi so se ya adwunumu hawa mesrofo ani kire ban heba center ana da bia ya ne ye ba eye nkase eye dompe mesrew se wo kase ho aka fo ani kire ban heba center titru omo anya nkwanhia ama omo na emu na buo obu ane kase ne emu abu se pen kase ni mobu ekonkon ho emfa nkopie ba bia na tama me na no wo nta ene betwe ama me mesew ukodi sa echi ebesran wo nan no ama afi wo nan na ye 3940 na afi utwum enye sa nso na nyankopon bo wo enti na kofi ba aba se wode ahaban eto akase enti mesew wa wutie mesew kase ne mu abu a foniche ba heba center ne emfa ahaban to so na afi wo kase enkensi se moto na ate so na ka abo amakase ne mu abu a wo ba heba center je dia haban ne bedi sa adwuma na ma ama ho ato afenso na wuni ba heba center ana wako chinchini na wona no anto ayensu a wodi wani kire ba heba center ewo atonsu agwa eno nso ye be ya ama kama ama ho ato da bia ya ne ye kan kase mu a obu a wasolia no pa wo bobo buna sa ni nipadua ni mututu no eye ne ya mesrew yare onse mre na de ba na iso enti nkofa yare bia mekeka mecheche mu enti ne ye de number na to dwam enti na dani de nyine bobo so ka kire se wusisi na ye wo ya wa wudi wuni padua wunim so wusisi na ye wo ya fobra ba heba center ubeduru a ye be kire wa de kura ama sa sisi yare na ba na fe ye si ano kwan a ema sisi yare ne nyedai ema osu biem ana obi wo nso a ya na ni kotodwe ena ye ne ya enu nso tutu no eha no mesew kotodwe no yare na aba mu yare no wa me ka kire wunim de wunim an se obetu na mo abeba ba heba center se wo ba bepie ba heba center me se yare na wo de atena fie wo kotodwe na de atena fie ahonho na emu tutu a ehwe wo no wo ma hu se mretia bi doctor check wo no hu se yare we na akofa saa kotodwe yare ya brewa wo de haban ne aduro ne kan wa ba hu se enna kakra bi na afi oya wo no ne pin na wonte na wontimi nante no ni nyina na firim ama afi de wotimi anante entimi selfa wo yare ni nyina bedan ba heba center titru obi wo ha na chika se ene spinal cord no enipa bebre enya saa wo ha no enya bibia na de ba wo obi wo ha ne na yemunye obi ase de ositena konwa so nye obi ase de chese osi gina ho kura no enye obo ade amoye saa enti wo ye saa na obehu se affect kase na wo wachi no na fo emu anya hawo utira nye ya obehu se achia wo fa utira nye nso obehu se abubu ade wahwo a wontimi nante ni nyina achi ne se hu saa de na fo ni kire ban ba center e wa tonsu ago wo ba beduru ho a ye behwe saa yare na se ama oni etu ase na fo wanya mfa ahudi dani dan nyina ma ko ya na me ka che wo se enye yare bia na ye ma aduro enti akofa ababa wa bia we ye na sini
a yatete na otimi de ne nsa eye massage otimi de ne nsa massage wo ye ne kama na nanse me se me na so pa tutu a ne tutume ma no maduro bia so de me sin so hie mu de ne nsa no massage me enne me na metiwa me na no enye hwi biem etimi so to na mo na debi wo abra na eba no emfa ne nsa no emiemia kama na afi ohaw bia na nke wo nipadua num ni nyina enye kama na afi nya wo fa hodie enti wo be pie Bible center yakofa obi aba yatete na wode ne nsa massage a me nua ba no bo adwuma o ya de kama afi nso ye wo physiotherapy wo ho no nso massage machine wo ho no nso wo betimi ada machine so ama no nso atwetwe wo ntirim etimi so se yen kase mu haw ne amane a fo ni kire Bible center wo atonso ago na afi ye ntu ase ma wo me so je number ni sesi ai na afi ye ntu aso me pa cho Bible center number no 0244 08 and the Tigoni 0272 50 Miss of Fire and Bedan a chamfor bar, the Bia na ye can ye buy ye can ye so be when ye stroke. Mr. Dr. Paddy a chamfor making us immediate. What was stroke or drupa? It Miss so stroke on sat down and now walk on Nase and I said, one on a check her baby and Ninian and Wabamu for nature by her bar center. Oba ye be to us yama ama ho ato na fi wanya fa hudi de bia me ka che o se nya se oba ba center ni atam nuro ni ade ama ye wo mfidi akwasi buroni anya ye de nipadua ne ye do bekwa ko wuro mu efiri wutiri so bepem na ase ye be hwe nipadua ni mahu ade akofa asansunsu aso no ba na fi ye de ho ahaban ne ho aduru aka na fi wanya ayare sa ne asa kire wo se ade we manye na nsa ankofa sa ayare na anye den amre sa na ba center te enti obi obepie ba center bia wo de anije ne ahoto na ye de efiri ho enti misofo ani kire ho na afi ye ntu saa wo yare ne nu bibia asema wo afi da bia ye ka kire wo se mana afi mu pese mu achi ye kese ye no eno nso menka ne kese wodi wani pie ba center na obeduru ho a etu bia wo pese si wachi bia no wo ba doctor de bisi wo se kim ama ho ato na afi nipadua na ye kama jeans na abesha afi de beta na nka abotwemu no na afi wo bo alusu kama na ye kama na afi wachi na aye animonyam abam na afi wanya afa ahodie mesrew ba center to ne safro se bra ni ntu yare asi nyina ma o kama na yare na wodi achinchina wo boka na mesrew na nsa me ba mbeka cho se ma me bia change ndin so de ma me ba he ba bra na wo so wo yare ne ye ntu ase ma na nso jindi mfoforo na foko ababa we ameka se wo boda mo ba yi onu se wo sere sa wo nyanko beji din foforo ba ma me na fa ba he ba no ntu wontimi mfa bibia enti mesrew fa wo yare nyina beda ba he ba center titiri obi wo wotwa etwere epilepsy nipa dani dan nyina no watwa no oda ha eya mama poni na dani nipa ni tirim enti babu fasoa na afi apie na no mesrew se ye fom yare eye twera fo ni kire ban heba center na bra beje wa yaresa enti mesrew ban heba center to ne safro se ye typhoid ulcer yare bie wodi padua no mu bia emere ni so emere ni no so enti wodi e fa number no na bra ba center na fe yentu yare na si nyina ma na fe wunya fa hodie me so gie number ni sesi ai na fe fu ani kire ba center ma ko number no na e ko no eye 0244 08 34 82 ana yeti go no ye 0272 50 00 ana me so tamafo ne nkrafo ne mpeke number we ma mo adaroma eye 0244 988 004 me pacho ye wo atonso ago government hospital no na chipe ana be hu ba center eye kumase ana afa enso kofoludua nso ye no mo sports stadium no ene di hwe ni mu pepepepepe ana afa wo konkran so a ye obi o com 16 lashibi ai bemba we city anabas ba West Club mesraw yale bia ha wo e wo abrabo mu no anu ye wo ba center etututu America na fa wo yale nyina bedan ye nyenso yemfa ya haban no entu ase nyina ma na fa wo kwa esebo ne mrane wa beje wo to wo be ma ya adwuma na wo kwa wo beti dede ne mrane ni sebo eye ba ye de atiefo nyina ase ampa enu ti ko ba center ne entumi emu ase de atie bia grow final about tonic mo jadro papa wonu mu aboa ema wudidie wutumi da wo mfichi kromu bibia tumi
ni eye kama wo just say wo san wo na ye titritini na e be free ho ama wo no na grow fine about on ye de koko e na eye ye shane so Mr. Kwale na keba smart able Fredmans up and down pure leaf chemical ne ba show bia mu enye na but mo dia na friend Dr. grow fine e was 0244 596532 0244 596532 Pastor Julius Akwaba Mam Joso Akwaba Evangelist Akwaba yo Pastor Julius yen kwai na yen din kan no na ase ene ye de ema ye tiefo omfata na omo aya ade let's go akuri ase onyankwa ma ye nyina na tiefo so aboa pa na de ye kanyansa ne oyi di sika bia bi de boaye no ewade enhira no na de ye na koma so de se de afofo di adanse no ewade ma wo nso eni adanse ebi nso na obi ko ho ne ya no wo hwe no watese ye kan wasem ya wie de na so de ba ye beje na ya tofa so nti ye de obi bia ase ye tiefo ye namfofo omo do ye fans ye de obi ase groups ahodo on WhatsApp boy ye de omunyina ase se ewade nyankopon o nhira wo mo na select kwaku daache obeye obi a menimiye se ye nyina de nsa besi ebe kase ye nyina ye kan obi na ma branti wadu enti nyame nhira obi bia na onte nanim enchire obi a wo Yesu di mu amen afa ye hwe Josephine jo na sami jo problem me also my medical aka say ade a me chiri ye oba be ma san nanim fira hwe na wano mmo abahon de bia me kan say mere de anka be me ja ye na ko aye wade ewa bra wo mo na nka hu say mere nti ono kwa wanya na waye wade na di ya wanya wo so ntimi ya kire say sa na load bi da no so na obi afa de so nte say ato no so ye de boawo na say obese di na tamtimi wo sa hwe ni so nyina de a na say what problem obusa na say o say o ka fo cho be ka bi a chana obusa na say na be ma no tsana na so da bi menya sa so o ka no kokoa mu di a na na yire kwa kasa na say o baby o be ka ni bia say o ka bi kira na say o ka bi a chana say onye mu say be ma no o ne fa ma wo to wa to papa so bebre na mom no me de oba de aware gu sese say no obi na ti o eye dia sa be ma ya wona na ti eye so pa so obo abrabom na be ma ye obo o abrabom mo onya ba bi agina no ye de ne fa sa akwan no so enti say sala usuba tie dia na ye betu fu say osesa se me hwe mema so ma edidi o matam o si akwa se ototo bo se se nyanyem onyem kwankwa abpo ne dua one ne sister ne dua dada na nka se ni aso oni suban enti me de bia me na sa aha na me du a me se mema ye mobo kire se una man no ko fa bibia de ato ho se yere afa obedi wani ama wu be na omre nso be wu na omre nso ma kire se dia se de pe no na sa ade na me kan ede but my guys uni ubedi na Beckham akofai Beckham free we asa foforo so befa se foforo so free wa ba ko be sa ba kire se ade na ede nyame hye da ye na sa da bi Beckham no ane sami o Beckham no na ne guy name de sami no Beckham guy name Beckham no football no fine man ade ba kwa so mesele kan say mama de bia me kasa ade na ebom mana ha musa na e kala de nam untimi anko ho me de bia me ka awale bebre ba kasa kasa bam nyina e ya ho kire ni hia kire say oba bie no a wonye se sika o a oba bie anso nye se woni sika this is the statement and me kama Ghana for me nyina ate oba bie no a wonye se wo sika nko ade o mu nyina ye na mom oba bie anso nye so woni sika enti no enye se pesika nsa no ware kan ye ka se wo si wo pesika nsa ware ya ne wonya nware bra so wodi sasa na chi ubewu na omra me na ka kirawo chese na buru obegene animtie buo won si no kwa mu ntim ko na ma ne sister no kwa de ma di o mo ya papa ya de mo ba ha ma ninsi enti ne mo ba yo na nyanto ponti ne mo ba na sabio nkan kula ni nko pa se mo bro mo dwama no ko na mo wa chese ka mo pata
na mo mo say twam ho kon nyanse omru di hen okay aye ko fo mai boka ko to aso so aye 3p garlic mixture masanja tumedro aye natural plant juice vitamin minerals vitamin C ya dia yo edro ye natural ya fancy gas na yafa ensienso kasa me wona kasa mo wire fe was a Julius kasa no it's some people petition so emame say unya ewo na ewo ne de garlic afred ya 3p garlic mixture nunum say draw we be me say Mavic or say 3p sanso e na che say energy je cleanse or say 3p abnanje 3p Erica him obi e ka 3p ho asem enti sister Evelyn dan so Rachel mama 3p it's about sanka be daniel ba Mr. Kwalena ke ba Pidank Angelos Piwak natural near 0248 928824 0248928824 no ma sanka be roke clinic limited pakum ememe drone pakum capsules nunumbi na obo oba ne say pa no da wo say kum na what the jenny 442 so agye no ba no jeni ko na ho chesa no na wodi age na je say bibia ye kama cool your feeling bam electrify the body no feeling bam papa you ready you should be na na te die no this na so wo hu o te die ade when it was say no when no dane sesa ade wo baby it's medfagin capsules event capsules so wojo so no ayase ye wo ya ne ho ne ma wo de no medfagin bo ma mo jade afusane ye woni padua ne mu acute sciatic pain wo da na dwa wontumi na arthritis obi o ye adwumaden agudifo ma ene ma moaduro enye medfagin capsules na Shannon so rock clinic limited ye wo kuma se Alaba Bobu station ye ni school house and edition mo friend I was 0248 88 5040 0248 88 5040 nana Marco Beckham oye ememe bie no a omo anu ede no ya sheda de Kristo sum ato ya no ene ye de atete ye no media mi ntwantro na nso wo behunu no na ntro a wa twa wo no na wo ankasa no baabi edu na sese wudi wutiri ekwohye kaase wa hunu se ono no ya tete ne Kristo mti wo ano a ye de shaase ye keka nsem e de dada ma Marco yen kase aboa bi nchi aboa bi nwe nanso yen ka nkyira aboa bi se onfa aboa bi enum kodi agoro okay yen fa aboa bi enum enkodi agoro anya no okofaaye wujaye no oye Mrs obi so fate ho obi anyem no obi ka nsem kyira wa ase wo de wonye nipa ka walutum na asamba na wo ka kyira no asamba na efuri wanum no aka kyerɛ no na wo ka kyerɛ na wo so wonka na no ntum na ono de nanum de enye mframa na fam wo enye aduane na efiri mu obi ne yere tse se wo ba ni mu no nso ni mu wo ba wi a asem wo be ka kyerɛ wo no ye se wo ba te ho na wote ne baabie na woni ne mienu agye manie na akora efiri mu aba na wo wie no wato akora na gba wo na wo wie so na nanum asem wo be se ya to abo wo emama ni bi kasa wotimika minister no minkonko wia na oba no susu wonkonko wia na odi amakura na di ono susu wonkonko gina ho na wonko setemu ne yemfa ma wo ba ni ana wo wia di asem na wo ba beka ema bi bra se we enioma ko yia anka wo ma wo beka ho from day one she scan say na wo ba yi twaye sika say na wo de baaye Marco 9 Yesu kura twa 9 that time say ke Yesu na eye nemre man ko betwa aboro 9 because ni ase ne ho nkom kura to ho dada enti wo be kam wanum asem eya etesem soa enti wo ba ne be yedan obeka de ya kire wo ye hwe yanum kasa yiye ne yanum kasa ebi wo ha eya oba no ntumi muana me paacho ebi ni ho
mesro ebi ba kasa de oba ne beti asiama na wo bie wano a wo mare bie na no a wo papa bie na no a emo akra no eti nwura mu no omo no ya mo wo aduro ya nya wo mo hwe na nso omo wo na enye ya enipa ya aboa kakasa de kire no woni bia kakasa de kire no ono so beyi wano yiye na sika nyina eti se hwini munyi wo se wo ho kire no ade na wo ko mfa akra ni wachi bekam na wo fa ne ntira wo store ho na wo didi ama ne bia di mo hwe mo kasa yiye na munya de amo kire no meda se Charismatic Ventures na de Zahara enupa no abedwa so wo de Zahara mixture ne G capsules no na ba na wo yo ba no bi bema so no bi na ebia wo bema ho agunsa egugu akuro sensuo bi fra no ba obema no akasa no hwe mu ayemre papa sakambu sauce enti de winya no eye Zahara mixture ne G capsules no wo ba ensansa ne kuragu akoso kuma no white aje ho aboso waje aboso ko ba enya ne die o me pa cha wa overstay ne welcome enu ntifa Zahara mixture ne G capsules no epa mo ne free ho na emerge na sase nkenten so sa pepe na Zahara capsules so ene bema ne bema mu ayemre wo miemia no dokoro no san kura na eda ho what bema we nya Zahara capsules we nya di panom ye ha wo peje na ya bogom obi o ho a ohun ne yire no akura no bo se na obi a wo behu no wo yire still na da ho unu na de no chese no maduro kona kwa fa Zahara capsules no na ye adwuma ehidi aba me se ne malaria fever type for diabetes wo dware wie na honam ye ohene wo di twi dan wo de no hindi heba mesha o kan shi drugline heba pharmacy chemical shop mu anya na fra 0246 348334 0246 348334 na 0248569335 Zahara no pa evangelist hasem ni modin ma de meka kakra bi yese wiase nipa bi ampanyfo aka to ori kokromoti kwa yi ade so toro ni jawo kwa ena asem a betu ama wunua no ono so kamu se yese o kan yon kokoko anu aka wo de na o papa timi bie wa no ka se emo akora egumuro wo monyima wo nko hospital na yire kran ko hospital enti ense so obi ba ko hospital ti mere mu ni na ye nua ni edidi na ko hospital kra no na ye won krofo a obo fie be ye dudo obeye we fama no fama no nyese ye kwan ya ne ye fa so ehwe no ye kwan ne ye fa so ko hospital so na said ye jare tie ne sa na ne ba no so etufun nti sa na beba wenum nyina agu asore dem ena wo mu dada na sa nti mana mu gu asore dem ye sere mu ene mema no wo ma ye wo ma no se cake ayi icing na wo cake ho no udi agro wani mra ho so no japade nyina no atamama echirobo obaka cho so ye kwase aba nti ye sere mu mama ni nda ho akuma FM afidika se da bia ye ka se ma ye tumfo ye kiremade se de ye kodo mu nhwe bi na mama ni na ho nipa na wo ba wakwan mu wo se gari be unity na onu ofa o ye last open wa ko unity akosku unity akosku ta babri shop wo so nsam wo ho ensam wo ho papa tize toro bo am mama no wo mu kwam di o machi o odi tuato ho mi dabi jazem kwasiafo bi egu babri shop o e bi sheda kwa betina ho keke o sheda betina ho na kwala ni be yia ya be sra mu mo pretty babri shop no mo nya Akoma FM we obi ba wasai no wo wie nso a wo sak kan dia wo pe ena de kire no na wo ka ni bre wo wada ni ba bi na so na mo ba bi a o meka wo da unye tia no so nkwade ne wanya ntia ni ti na utia ni dua wo be ka wo nso bo nsa funu wo nanum ebia no ye nua be wo nso so fa ne ma gu nanum wo yo be kana gina kire ye be sere ni se be ma wanya no foforo yi ma ne fa nko no so ebetimi atrega tambia na wo de o ma nsa so na ahwe sutro na wo bo asomu na wo ye we de obo ha no ma wo bo na omfa nchew ye be sere munya abotre pa na baby a munyina amay majun se mo pese mo bobra ekokoduru no sa abotre nka ho a enye yi mo bebre yesre Ghana fo papa enti munya abotre
mfama nyame sham na emom no ena wie hye ne so papa se top eba clinic de wo mo clinics ni na top wo mo na edi nkan na wo mafo edi wo no machi top herbal clinic ye number 1 herbal clinic ya obi ni anim obi ni achi diabetes typhoid ulcer hypertension na se inteshewa awafo mo pemma emayi musuli ya wade ni mu be ma wa ye mra wo low sperm count obi banyim de abehyew mesewa da top herbal clinic se bro bra ye ne wo Akoma FM ekunini ene nintini wonim yade bia ntini so wo yade no de akina wa anya no adro top herbal clinic yes bra na ye nhwaw ne ma wano adro prekope ye won kuma se ya South Junction Friends Garden wa ye ben Ghana Waterworks Enkran Hacho Agboba Road Fre 0244 373895 0244 373895 and 0545 467887 0545467887 Top Herbal Clinic ya na your number 1 herbal clinic ya ye wo Kumasi Nana Yere Marco Akoma FM ho ya okakra fi se be ma ne nka nokre oba no so enum kasanye on se me na me de omusi from na ye kona se ma oba ne kan ye no me hwe nanim pa me hwe ne sana o se enye se menyima anka me boni du anka me be ye den wa oba onyim no ma me ne so support you ma me ne se na anka me bodu anka me enya wa anka o be gina ha beto ato so on se ye nyina ye kasa asem ya o na so on se asem show so bebre na wan control hu a o be ya de a enye be ma no enu tu na oto ne mo asori ara se ne ne de na no so e de enti ano na ode Akoma FM so na se won kona betwem na se ne de wo be nya no wenye na de America nyina ne se oba no nto ne bo wetimi afem akra na ekọ anya se 5 years wetimi afem a besi sese me be ma no kreni na afa o ka chem se wakwa akotua bills 2 million na one di receipt hospital be na utua bills aye me receipt is na me penta wo kokra be fro me ene kwa me ba se me hospital bills ya me ba matama she ba se me de kwa ye de yo enti the utua 5 cedis kwa ya be fro eti mbentem pebem Akoma FM yes akom ko be power hu ba bia word kra won ye do visit abrew eti menji ni se wakotua no kra ya no kra eno anse bia mafo be fie nu ma me first come by ye ana bia that time no na me wo se mini eti me show ma me time kakra ana se wo de kasa do e ma de bia me kan ye bia ni akrokro wo do ne kasa kwan ya wo fa so etimi me wuchi ne kwade ya me wuchi okay ka betimi ne na kasa bokwa ama na te ase de oba ni kom nyina ye ya o ye te ase ma oba no so omra from because ye den ya o ye be ma so be yu nsa bo na Akoma FM didi na tem didi ne ma me atem ne papa ase ma o kan in fact papa no wembu oba no wembu ade na so ni nyina mnim sa be pia ha de ye be ka ma dia ato nyame insha papa na naire yankwa na yentwa ya homreti for ye ba ye be kwa homa ne so bema efisa wo fa rock afo aduro pakum capsules wo hunu si wo dan no a blog unhunu to boy ti me start hospital me start ni dwabe 35 cedis ana de ama no ma wo tua ya fe bedu baabi no wo ko no ma obekwa koton se ya frɛ na wo so de ba enso mai mitimi trauma ne bottle wo mo so reko fie no mfa mai eto aso be 2 times na ma me se wo mfa ma de a ene esan na betena fie na me amehwe wa mo wa wo wi a ne akɔhɔ ma ye wo ho no ma na me wo ye me be wo nyinsen ne ka me no e kan net koye ana sabe kam te kam na ntimi fa me nko hospital ana me ko wo fie me ko wo fie na ma musa me se na ma frɛ ma ase na me so e bobo so ba na erewe me ne de me frɛ be ma no se on from so fo na mo mpa ya ma me nti no o frɛ no na o si yu wate enti oye na ma me se ma frɛ wa ase na me o de me ba se de na de nti na de be ma ne bai ma de nti me de be ma ne bai ne se from say akra no me wo akra na me de ne ko na ase asori 4 months
wanfa akola na tadi bi amase fa nhyɛ akra ne fa no nkɔ na ase asɔre onya adagye nso so ma o maame ne o maame nua ne o nua kuma ebeto akra ne din efiri won so bibia amabiem akra ne nya 1.5 year ana me na wo ko wo fon so na yes mas ana ka chem se me magiska ma se Silo David otonyom oti escore etie mi a ono na kan ya na wo ma me 100 cedis na tam na akra ne nya 1.5 se akra no wasan ma akra no 4 years 4 years da ben de twa to akra no asame diska bra akra no se on hwe no ma on hwe nti na de ne bai nti de twa to akra no a wodi sika ema se fama akra ne da ma that was Thursday no last week Thursday na ma no kra na nko won famba metena fie hodi na tema na ne nua ID na ode be ma ne ma me na akobo na mane ana metena ho na me ka se wo so won hwe ne dia ene mebo ne dia na mdo ma me adase me wia na me sade nako Maa Akos ho ukobo ndia do ma me adase ai ma de ntia me ada ayi tamo a also peno no ma me gina bonkuma na ni ma no ma me nyina ho be de ntia me so me do ma me dase ye ko social welfare no o maame ne ka se o ma ne ba ne nyinyi nsa nu ntum no enu ntina ne ba no so nhwe me ba no obi bodua na odo maame dance be yo de maame pa cho de bi nti ade na akobodua do obi maame ko dance ma se me ye no me ka sa no minim se menyim minti menye but maame ka ye no metimi fie na me ka be ne nuane timi sa akobo na mane obebo okobo na no okobo na mane ye ka se na me se na ma metena fie ha ka asem se me peska ma akola ne dia obi ankobo na mane hwese me kasam de be ko Maa Akos abo ni duade so bi akobo na mane na mam se nyon ne ko kana me so pa kobusa okobusa ne nuan so gitu mu se ono ane ko kaaye nti ya wada no edua no wo boy ya na ma me pa so me modia wo boy ana ebia wo boy no kokwam ye fre bi se ya me boy ya na wa mo me pa cho me modia me pa cho an wujidi ye be hwehwe mu o me pa cho an okay nti South Thursday ni sika se no de ban ma o de 200 cedis ne ba e no me friend no medical friend dada o friend na onfa okay ada obepekens no dia mo obi so kan cho se oni ho same awapa me mo ha me joso bako de me ho den pa sade radio abasa kura me nyame abasa kura wo pa da ben na start kura wo fitimi na yemu nyina because o se o yemu ja to down na yemu no nimu te radio abasa kura me free tete eno obi ba ko SS na nyame abasa ka cho se koso ni mu bra odeo nyame abasa kura meti ase pa enu obi ntina mbisa asa da be ebia wonyim no wie ya kire na nyame abasa ne be kura wo okay ende obi atumi ya mfom so ye nyina ya ye bi atwam oti ase aha na nyame abasa ne kura otama oda na yemu dia ene na samia no de ada sabra nyame yi ne na abasa no okay amenchia watiefo nyina o mate wo so kura na ano na ye no kasa afo so befese wadawro ma yese woni asem ni mu chiame ti me de si usise busa ne se David tobo ye bebisa no okay but they didn't kind no would kind ma ye nchire mu kakra okay ni de o kan ni anya no kre bis catch am na me misa ne ye wi ano atwa de ne so befese obusa ne se o kasa no wo se mi nua bi ne di mani mi ye line ne ma me eboa fine anya no kre buza se bla me hu na mane ne tese oba ne oba be ma no na wote Akoma FM oya what's your question mama pacho that time na me ne ma me nete echiri am ba ba nyama sa na me ko high dan kra wo school e ma school mo na me high dan na utu bike be da ho obi na eye between na mama pacho na say na mo yo mo ade dada ma obi na eye between na ma nka nyesa nka menim ne da ne nua na afma nko anko yi nti na nka menim ne da okay ono na Canadian nti won so maye from ashase kwan ye fa so a won so ne netina ye nyame njao question na buza wa anyima no ba ni be kirem onyi me obi ana me yitre ana ye obi adwuma ti enam me nua na obo ni di no ne nua kuma so na one ne baaye ebe Bray utie no na shanenso ema me enawia se enei se Divine Hope Herbal Center ye wo makrobusu akruwa junction ye ne de otwe ba pa daba mesra wo se oye bema oye oba wonu oba na che se eniema nkoye emfa ema wakosu akuma enum no eniema agensrepe agempataku a de wunya eye otwe me se otwe ba pa da no enu a ena ebeboa wo enu nti shanenso na ema wonsa enka otwe ba pa da ne bi na abehunu se enuro no odwomu de na so otwe ba pada chese wo mu akasa no odamufua papa odamufua enu nti ma wonsanka otwe wotwea na hyene so ba bia wo benya bi ato
Would wani eche kwale na keba ebi ewo ho sa pepepe na eneyi tabia heba so Freddie Mens eho nyina nso ebi ebuso ho otwe ba pada me maka che wo se wotwe we na afi we mu no he wumpo jese ye beji award so dia se me se wumpo ye ji award esan se de nkofo esi eka wotwe ho asam no jese eburo adwene ene entiase so enu nti ma wonsa entumi enkabi bomode na Fred Dr. AJ 055 122 8281 055 122 8281 na Emma wonsa enka ochio wachia wase ochia ba pada amanse ya atum wadro prekope ene obatalia so obe spaghetti obatalia ma wonsa ko obatalia ne bi na edinkoda pempenipe obia ene je ho na Emma apomuden so top choco chocolate spread no me so woto pan no na wo the top choco ni bi afem na chese ayede pepper no kra top choco chocolate spread no ebomo pepper no top choco 3 in 1 Akoma FM so ema me say breakfast no anopetutu na breakfast no aye ready edwa supermarket BM provision store kwa benyabi for 0243 033033 0243 033033 Danieba and trading center Danieba meshaba malaria fever typhoid jaundice wona me ahona mere edro no be dani to ne ba mesha wonuma to wontumi ni dioko ficha wote yawo wontumi enna wodie no dani natural backup so de sisi yade anapo bema waye mrempem wadro no Danieba ointment obia etumi de sra bra who feel so honam we ya dani prostate ya de no dwo so wa ya se ni na ebeko misi eba Fred Bensaba samenko apidank adom chemical frayen e was 0244 364651 0244 364651 na ma onsanka Daniel Benro yi ebi na Daiwood eba hospital Daiwood bomodia na ekwai na yentumi enhwew Daiwood ya de Daiwood 360 capsules aba ene ewusisi ahotutuo we ya Daiwood 360 man memedro woba no 180 be man no 180 na chese bokabo mu 360 mo chese mu kompa so eti chese mutumi se bibia akoso kama obi amitini yanko Akoma FM so benya abo adwuma Daiwood 360 capsules adanse bedro yi ho no bede Daiwood ointment enie ahotutuo waposo ujonku usisi chese wodie ye Daiwood ointment fabi sasra fabi famasa wa fatria na wabedi wadanse Daiwood herbal mixture seshini na dro malaria fever type wanuma to awuntumi ni dia wo so wodie eno no bomodi na friend 0201 681717 0201 681717 and 0244 886437 0244 886437 na Akoma FM ya bakwa homa so sabre yemo 0322498035 0322498036 0322498037 and 0243114497 0322498035 0322498036 0322498037 odini baby afrefre coach my just so many aba yam kwai nene bi obana no okatan Akoma FM enya ade a obenya wale de biara da wo so ba obo be ma sum de o ye hwan de meka chen so on sa ejisa no ma okay me da sepa within baby afrefre but say me pesi akra okay yam kwai eu posso me manuanya de um só ni na ni de na so ka chen se ebia Marcel la isa me o kan ni de ya de manuanya de okay nyame ensha wo se be ma no anya de industry the NS ointment about stretch marks pimples razor pumps and say nantemu apropro ekro eyam koko yana redie no yo hene dandruff which say wa pampem so enapa wodie no eya NS ointment yo NS ointment stretch marks beko redie akoko tuntum NS ointment adaworo ma bomodia na epe enko yi bi na awake natural capsules de eya memedro hello. Good afternoon. Good afternoon, Mira.
Mr. Chu, we do not get a crime mechanic, a bear man on kind of credit. Because we will be on the hour, which we can say, Okucha scanner on fire receipt. Akoma FM. Why is it we can say, on another Okochia, you know, receipt, no bear man, one receipt. We could see the hospital bill, one receipt. The other Okucha scanner there, on fire receipt. The bear man and kind of credit. Nyame ensure papa awake natural capsules eye man memedro enu nti ebisi immune system no ma wonsa enka bi na fei watenka na atekọ wuko ficha wote ya gonorrhea oba odi progun tumi enidi mepacho enedi asa wo pe edro papa eboa mema na boa ma eye awake natural capsules na enka o kan struggling kinso ke ba reprevented tinatele ba baseline pharmacy ni pharmacy rejos kofodua gapson delight pharmacy drug right pharmacy bino enkoko could be hillside and a BB pharmacy Kaswa tribe of Judah Kumasi Daniel ba Misty ba calling na Cap May and a Chris K Freya Renest I was 0245079915 0245079915 na Emma Wonsa enka enupaibi within the baby are free okay malam yankwe Nipacho baby kweko na mane ya monfantu woni so mane ntimi ni ba na mane efisu mpese misani kaka Papa yanko na fe yanfo foforo emra hello we didn't baby free yeah hello we didn't baby free yeah good afternoon Mama pacho me mama me pacho me ho ye yankwe mama pacho de ka me edu ho ya kakra to ma me pacho ye tie o se be ma wo no ba na wo ti gwa ka to ba se ma ya wa bra na mama e serious word pa and so oba ne ti ase me de na me kan say one no ye so stubborn say o ko school na wan hwe so anko be ma no wan rape no oti ase eti wo person say we life dada no ma be ma na say no ma but ma do wadawro ma and say ya crop girls no what's your kind of and the try one no ba be ma na sumu no o di the boy take for borrow time stand me be ma mama to tell to for a man so ba wadan so ka say me ma ye wa bro ma say we life mama imagine oh when one kind of correct mama me ye wo ma ti ko mo ye to ga ko pe different hospital who do go to hospital it's like so I call institute call no matter what mama o ma penti wa ya ma because enye the sika oh God what kind of correct you me ma they be medin we at odi be abo ma me ate no eno de wanya de bab kwa te fani die ma se be ma me ne we ya papa mo e ho de wanya de but be abo ne ka be to say mama e si so imagine say and my children so receipt what do we say receipt anyway be what they provide even is a single if you imagine the wood can what we are sorry me would mention that between 5 months and that's 1 year man me da se papa okay went to be anyina so oba ma wodi pacho your family te de ba me fi Accra okay ewie ewie like we ya kida na minyane minyane ana ma minyane enro de se ye wo Naija no misro ensro ma misro hunu okay yenti asemo na wo de ba ye okay mejuma say na madam for bitin so tell na me ni di nkomo no kire me so membra ho no na god for na mo wo ho no me bi wo mo pa amanfo aye eduane ama mo nti membra no fa me nkwa mpanifo ni bi wo na ometua me omema me scan am see you nti ya ba ye ko sha mpanifo ni bi omo jimi na makra ba o man frɛ me me di ba ya 1 ma 2 weeks wo no na me ye ma adwun se me kɔ Accra back nti ba wa we ka me sa me cha kɔ Accra bi o me kɔ ba bi ono no one ne papa etonsa nti me kɔ ye na me kɔ to ma me wo ho no na ma ne ba ya me se omo ba break nti ma ne be hu me no obo madamfo ya wadamfo ni na madamfo ne se an na damfo nim na me frɛ Accra na me pe ejuma me de wa na me ka che madam for ni say me ko fie na me ko fie nti ni 3 days time na me call Accra back nti me wa na no strain na ma bi frɛ me na me frɛ na ma ne back no bisa me say me bisa say hwan ni no so ono wafa na ya na de me na ma ne say me page ma no ni ya aka nti se si ade na me na me so me ba ye no ma benya adwuma ni bi o ma che me time a me nsambra adwuma no biom na o si yo wate na onu nso obeboa me nti membra
na yen di nkomo ya ofrefre me nti last time ofre me onyame adechi na me ka chen so me phone say nti me di koma me di koma omu ye ma me na o so ene say ohun skasa na me say na o say ni me sister cities say me find yeah man o say ni me sister city na o say da me ba no me kanchen no be say ni me lorry fe na me see you nti me ba ye no say me say me koji loan bi nti de na me ono send me skasa me mba ne car loan for ye ni omo ko share ye e ma ne ko twetwa passport picture nti that man nti me ama nti ade chin ye no e na me ba ye nti me ba no bisa nse sesi ama adwin ni se na me che ne so sesi ejuma no omo si da Monday no me mbra na minye ejuma ne nso sa me business na mpese me ye ne so me njaye no nti na me ko gi scan ana o chere me so me forget no obebo am scan se na me ko akoje na me chere nse me ko 3000 no si 3,000 the enyeske bia obeboa me nti me njai loan niji afi me dru ho no ma me 100 cedis back ni 50 cedis back so odi ama me akwa aba na me be kwa obema me ska obesa ama me chop mania me di be kwa ejuma afi edru Friday bia nso obema me 100 cedis nti oni me kasa no me hwa ne se no bisam sa dent na oni me kasa me hwe ne na me hwe ne so sa asem o kai mati abre na me hwe so di be ye ejuma ana o si owu me kire o skama asem a o kai de me ya ma wani ewu me kire o se enye sa da me nda dent me hwe na me ka kire ne se yo nti e ho no ye have sex be oni me have sex woni no have sex yes e ho no hotel ho no senior adie na nkomodidie no koba no was like my baby and I have many option bia and no che me so no die na ni sex won per sex na me che ne so senior no che so per sex die and ne yere ya de me die me intimi was na ni sex ho won die wo per sex wanya fi be sen man no me sha na ni e fi be 60 plus 60 plus yeah 60 plus and waka che so won no die per sex wa nyesho so person ogu ni panani mu ase keke ma obe mi kra mi bisan ni se se sa na o sex de ne so o yere o yade nti hwe o yere ne ma na niji utimi ka kire no me ka kire no na obisan sa de na me si se ne o so o per sex na de bi o ha o yere de ni kwan so ma bibin ha no e ko se onya bibin ma ni enye na o so me yere de me hwe me manye na okay nti yenre wo bi a wo so o per sex no de wako hotel na oni wo koda yen hwe se de wo si se entrato so obesen ma yehunu na ni afie na nkomodidie mu no ye start we nkran ho no mu no na it's not about sex ba me ko dru wie ye no na sa na ebeba no na me si o se ma dru wie na se ni se de ende nti di o ye boy na we dru wie na se ni se no nti ase safe de ni kasa nyina ye bo nkomo ni wie na obisa me de me pani wie ya na me kan wie e na o sha se o kekan se no yes say no no per sex ni de say sa de me nji ndi say e be check our relationship because me de me nye sex addict and no see o no de opepa until oba be so mu na me say de no see o adent na me yes say me nya akwala na me nya wa no nhwe me na obema mani ewu na me kire ni see you until ma wo no da ho ma nda me miamia me phone so sa ma ne bot 12 until bot 12 no e no ni me have sex ma Katrina said you was your man no de na je say bibi ko so che ye ko so ho wa baba no ya ko kra o kira mi enjo o ye na mi say David wo se papa no nya akokora o kira mi di entie wo ja akokora no ma se me sha ni age ni se ni oti na ono no ti me nya da ho ode ni have sex na like ye me wonwa sa me siri yo me ni bra ma me wo se we ni abre wo nya ho de no abre ya wo nya ho de ni ti mi kra mi bi sa me hu se na papa ipa enti o wie ya na me se we dey say runs saying se ba no elastic for saying be say 20 minutes or 15 minutes yeah oh yeah be 15 to 20 minutes yeah na me ka chen say me into aso bi no say na wo dey ade me dey asha ma adwe mu dada say wo ba me no be have sex 3 times
ansa na wo beko na me say saa de ndie me say na de wo ka so bua na wo so be bua na me nyi ni say be ba so because me ntimi ntoa so ntimi me ma ni da me like otumi mia nkakra ansa na say wo mo ya ni ato ahye oso bia enye saa mo say like me kwa na me mpeso be so me ma because ade na me ye no enye me pe like intina me mpeso be ya saa de ne mpo yeah inti me ma ni die de no mama nda me peso onda keke na me so me nda inti me hwe na wada na me di fo be one mo ho na me die inti me die no neni tie no say madam me die be 30 minutes for amba na papa isan ba me so bio second one o wieye na me sorry na me si we die se me ka say meto 3000 die me boa me nya bio o wie no o sorry onto assign me found de to so me no yes na no assign ba de to so me nsa na me ka che ne say da bi na me call washroom na me ko ye bibia na me share matai na me che ne say ejuma mo time mo che me say me mfam ro ejuma mo no say man ko ntem ata me meeting me ko o adent na me yasa aden oni ma ka sem fefe afi aden na me che ne say me ntimi dia obia ne dia ope na se ne wo pe sex no enye nu nti na me nso meye me ho say sa enti sika sign no ka so de be ma wo na o pe so wo fa wo bebere sa no ma like ade no yenka sem na ne sa ye ne ka say price de san ka me che ne say o meji wo say na se onu de oni me have says 4 times come him say hu scan na meji no ba enye sa into o wie ya no na me ko share onu ntimi wo ba 1000 no ba onu mu na ofre me fi no na me de ni ye bibia nti ye wie ya no manda bio me mia me phone so sama adichi and now so da obesan dia ba be mo ana yes nti na me mpese me da nti ebo 4 no 5 na onya ne ye na o se adenti akaba na me se hwe ho na kire osa me be ko wa na me akaba akọ na me ga chance me nto aso biom na me pentem kura me be ko ejuma ti me ko na o si you ati onu de se makasa ade a onti me nya ho hwe nti o kono ma me de me pese me nkanche papa ne se enya ne sika na me eji because o aka chem so be ma me chop money me ko be sa ma me lorry fare o no o ka e wo hotel ho no o ka se wo ko be den o be ma me lorry fare o be sa ma me chop money am start ejuma na me di be didi afi every Friday bia o be send me 100 cedis na me ka che ni say you ba asem ni ba na ye frɛ no no o si me peni sika di na me che ni say enya o sika na me page wo na o so be ma me sika na wa nya ama me bio ma we di anya case so bi so be boa na onya mboa bio ma we di anya asem enya na me sika na me si me kwa me koji me sika di aye ejuma wo koji sika wen loan exam me bad me person who can loan because ka se wo kwaji usika ya djuma asif se wo kwaji na obema na ho na obi o nti ma ye hunu me ma ni me ka kire no me ma ni hu se me kwaji loan nenam loan ni su kra na de na pese me ba no mama nti o ma kire ya data o mo de be frɛ ana kire me so loan de no de o to me for loan hu se loan de ma me mfa bi da na hu ahumeti anka be ya me nya abotre ma no that week ni mu no se wanya ne nyina ama me kra obema me kaka nti that saying sana nka kwaje na me se me kwaje 3000 okay ti no promise o so de be ma no no kwa anka so obema me pre o se obema me nkaka ko pin time a 3000 ni beso se 3000 na so kwa na otimi ma me kakra mi angasa me chene se me ejuma na me ye no me de me bo me mode na ma pe bi aka okay enti ono wo kokoda tama wode wo ko hotel no na abose odi me ko hotel na 11 abo na 11 no se wo na eni wa adwene mo se one papa na okọ akoda 11 no die ntina wudi na chine ne ko hotel senia otie papa ne ka se ma die ntia no me ba krom ho no mo ba 6 o'clock ba mama na ehu mama na ehu se ma ba krom ho no nti mi anka sa me ye ma adwi se adisa because that time no frɛ me nti me ya ma adwi se me dile se ne ba ya me call pe adi like me call no ma enche na ade achi sa enti na ehye wa adwi mu se oni no kwa definitely obefa wo senia ne komodide mo senia me de free akra ne de na me ma adwi nya me se ye call no mo a because hotel oni me call hotel ho no mo no ba ye ko dru ho wie no na akọ sa it's about sex ba
fitiase no on yanka sex one fitiase de onka because me dey tell mo kra ka che me say me ba obepe dan ama me dey tell me bi sa osa ne say wo ba ye no wo ko wadanfo ho ena na wo no wadanfo no wo ho a 11 it is a papa no say adwene pa ne kura no say ebia wonu na ebedi nkoma ko betumi aba ene wo bedi nkoma wadanfo no owi na say akọ but on ma wo ni na chi ko hotel me ba ye no o kire no onim say me wa madanfo ni ho man kan kire no ena ono no ka kire me say e ma me ma madanfo ni hu e ma me ma madanfo ni hu say like me be hia no enti me hia na me ba be hia no nyame anim no kra no me hia papa no won kan kire me say ye ko hotel da bi me chi ko no hu say mo ko me kra na me nim say ni fie na ye ko nyame na me nim say ni ba ye ko dru ho wie na me hu say ye girls house na me san say aden ena osi o enka betumi asan wachi pese like me stranded the nunti no pese on copy place bi be ema menini mi enti se ide na wanyama o ma me mpe ne hwe ne chop man ni we now so be ma me mpe ba me sika na me kwakoji na se ya no mama loan for na ehun se loan mi nji biom na ade no mo ye no badges se o me kron for no mama o mo awie enti so si onya 3000 ni ma me kura me enforce no onu de o pese se 2000 kura no mesum yeah because se amanye adwuma na me bo so be me wonu wan sign contract o onu sign eye verbal ana woni udi gunkrata so wo kwaji wo loan na be ma wo hia be ma ne say kwaji wo loan na mema wo bi na wo de wani ato so mebo na ye ncha de kwa so what you say enti so you interested ya sidai na wakacho say jai wo loan no na mema wo bi onu ode be ma so no beda 2 man ne wakaso ono beda how many times a hotel 3 times and na wutu me say mi bo ena wutumi say mienu ti se wanye wadwuma na anwie nti man na pa che say adwuma siri ne yakatwia na sanka ye kanesa sanka ma me bone bo say da oni mi ba be da ide meji u say nti se wo lo na ka wo akwaje no hu sika no ena open me je na after all no baby ana oti no obia sisa no ti sa no ye one man de da sa me ba na nya mpefo so eye piling da bi eye kokwadro piling nti be se wada ba ma bi ho nya kokko no ko se jana so oba wanya na menses hey moje tu ne se yade ohia eye piling kokwadro tatashe mesa obi akoko wo so oba ba ma menyi twenyi adoa kokko eye papa ma wonsa enka pile na yona pharmacy ede aba wo mu no de obi adi wa dance anu enam eye kama enu ntino ukọ pharmacy chemical shop bia mu a wo benya pile ne bia to kokwadro ya ano enam kokko na didu mu sadie pile ne be yin ngina free wo frɛ ayona e wo 0597216040 0597216047 051-721-6047 Nema wansa enke bi wudi ni baby afrefre mini aba ko se aba fami ofa kwata ma papa mini aba ma so mo asante ma pon fia se no tan coach mini aba first case no yes sira brantie no because said the papa that se dem man su ban enye fe e se mo o kike nyina se wudi be man no chi a e bia obeke bia ma be man no ne sebe manu bi enye me toto ne mu abia ne sene fota na so yemu ba ni na bushafo nye manu ene sie ni manu binum so se bia me de me ka me si awade e fa ko heaven ena na mutu bia ubi tu bia wasase so bia da ju be mu wa tell them ma me de work school na be ma free home go school dem e be fra no ko fie no ko ye bibidia ne de wo hwehwa na wo saka no it is seen your man who wants to swallow. Maybe I'm a cancer, what you have gone through. It is a woo Bobia who said that you will go what and a mini about the last case in Sudia. Mini Abano, Damano, a Rotono child with you Abano. Now, wouldn't the baby no say, remember with Scala or Joshua would be no more. One can't just one more better. Now, what's one who could not go with you. I didn't know the mini of the watching. Eye titi bi na be ma no se wo we enyi kwa so the best video so be go wani mu ase
na ye root o cho wadi wo enti next time fo no koto wo fo na se wo ni be na bi to na mo a baby a wo de wa na mo to e be sisi afa ne da timi nya ba papa bi nyame me so me da se papa okay hello we didn't baby a free Roma father mi aba. Okay, Roma father yeti o. Asego de ahome te pa na mama chawe adumapia. So ati ase ene udimonya fo jo ala ko tete mate na obai aseme wo kai pa de. O be ma tu se o se wo de o ko tete se o so ma won. Wo de wo ko se hotel. So o so no be ko atwa so mi sa na wo wa ko mi. Na o ko hotel o ni so no be da na ade ti na won yi ro ni sika ni free no wa sa na nada. Better radio show and go say we are going at them and a panacho or the Omega Clanfa more bad wine. A man who limit too much, sir. You have a Yaminka Monez Mapa Mobo. Yame and show papa, many a bema, Yame and show pa. Ebi a wonso wo problem ni bi wo hawo ni bi wo pesa wo de ba ye waskwa ye ne kumase mo ene di enhwe mu askwa ye ne mo awaresem obi aba oba ye obi afa wo ba bi obi arepu ba obi edi file wo ba obi sofu bi di wafa nyamra kwa nyamra sam kwa so malam bi di wafa nyamra sam kwa so kai emina de no a wo kwa kwahwa ne ho yade a malam di ayi adrogu ne to ho a afa wo fa no obi di bi adi usa said ya how necessity be an bomodi an fabra ye waskwa ye ne mo kumase mo ne di hwene mu de was say de kokot ye be ko de was ye chiri wo bi ye be che no ye walo ye so ye mpani fo ita ye chi e wo bibia mu nti bomodi a ne fa ha no ebra sa wo case now pesa odeba freyen was 020 3933 582 020 3933 582 020 39 33582 wo fra producer bajo so ba kira wo kwan na won so waba yanyiska enunti emfanhye utimudia eno lorry found be ba akro yanyiska enfro bia ho Joseph Fashion wie ono na ehye matade efridwada kosi fiada eye Josie wo ye wedding engagement party adoring baby a wo ko office wear Friday wear baby a wo ko bia ma Joseph Fashion empamoni mama o bom so oni meet me the sport no enedi enhwe ni wo abrochire wo friend no obepam na fe ye de abrao na friend no e was 0243 433 465 Joseph Fashion 0243 433 461 midi e de Maa Akos nyame ya adom kira ye besai atrase sami e champon abusua pani wo de e beko agoprama so